haray hiɗen wawi fuɗɗade si tawi amir meɗen no ga haray hiɗen wawi fuɗɗade inchallah. Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Bawe saminde ine bawe sam julude ne la samine wonɓe ka nder groupe gaɓen fof enen jarnude wonɓe gaɓen en tolnaɓe ara ko tumine en ande ko janggoɗe deftere ɓe usul salasa. Naam. Muhammadul Wahab ɗum Souleymane Tamimi ɓe windi nden deftere. Naam. Aray ko woni no sharhande nde deftere makko woni jangde nde deftere ɗo aray ko ustasɓe men makkiteɓe Alpha Hatim Bari wonɓe Égypte ɓirɓe anndaɓe ɓen ɓirɓe annduɓe ɓen ɓe ɓen no aray no an bismillahi rahmani rahim. Aray ustad en ɗon jogiti haala. Bismillahi rahmani rahim. Haray en nani makuji amir meɗen mo woni ardina ko ɓe ardinani en ɗo. Haray mi sifanoto en seeɗa ɗum ko honno laawol deftere nde wona naɓirede ma ko honno wonɗen e jangirde. Haray kamɓe cheikh nayni ɓe addanayi en tun seeɗa bi maana ɓe jangana en kamɓe nassu on, bi maana ɓe jangana en deftere nden yeru ha ka ɓe dari wo inchallahu tabaraka wa taala. Haray min mi firana en yeru ɗum ɗo yeru ko allahu arsikilan wo e muɗum inchallah. Haray fayda ko ɗum ɗon joni haray hiɗen fuɗɗade inchallahu tabaraka wa taala. Haray kamɓe cheikh on hiɓe wawi en jangande yeru koɓe jangani wo fire ɗum ɗo inchallahu tabaraka wa taala. Ko adi kon taw no woodi yaafe cheikh no woodi ko tawata giɗa e andintingol moƴƴa. Ko waɗi noon o premiére vidéo meɗen ɗo e nde ɗo deftere meɗen hawnaki kaw juutan moƴƴa. Mi wakkiloto noon fi yo faddu inchallah. Ko waɗi noon haray ko adi kon taw toroɗen allahu rabbal alamin yo laɓɓinan en ko wonɗen e jangude kon. Allahu newnan en feere tawa nde ɗo jonde meɗen o imminta en e nde ɗo jonde so wona hara mo yaafi en dendanangal ko bonnuɗen mum. O waɗa ko ko wonɗen e jangude ɗo ngal moɓodiral meɗen ɗo o kiikiɗe makko ɗo hara ko sabu makko woni ko jooɗoɗen hara wona sabu goɗɗum ngoo. Haray noon laɓɓinalngol allahu subhanahu wa ta'ala mi neeɓi yewtude ɗum. Neɗɗo no wawi wakkilade ha ɗum ɗon o tanƴino laaɓi, kono e nder ko laaɓi kon kadi hino wawi boniroyde. Ko waɗi noon hiɗen andi haray oɗo cheytan ko kullil ngil tawata ngil wawi golle maggil on moƴƴa. Mo wawi gollugol golle makko ɗe moƴƴa. Donc o newnanayi en kadi ma ɗum o duñay en kadi ha bonne niija meɗen on. Bi maana karande laawol ɗo so tawi niija on no laaɓi niya on woni niya soliha, niya laaɓuɗo pos. Haray kanko cheytan ni mo moni moƴƴa o yiwata ka ɓerɗe meɗen kadi so no wosono artay ka ɓerɗe meɗen haray ko honno artirta mo kadi ko fi darugol ko honno o warrata kadi ha o bonnanayi ɗum ɗon. Donc jigu si tawi en remarki wonde en jangi ha en nokku e nder ko wonɗen e jangude ko en watti ko wiyete ko yiingo e muɗum seeɗa haɗa ko ɗum ɗon en wadde koye dogu kisan heeɗintinen bi maana koyen heeɗintintin kinan
kisan niyya meɗen on fiyo artu wona niyya laaɓuɗo kadi haray noon niyya on kadi karmo koɓe sunna ɓe no ɓe makirta noon attalafuzu binniyati ko bid'a bimana neɗɗon yo jooɗo o wiya haray ɗe mi anniɗo waɗgol hunde kaari karmo koɓe sunna ɓen ɓe maki ko bid'a bimana wona no waɗirte niyya on wontu ka ɓerde ka hiɗa waɗirde nde ɗo hunde saabu joni am nde ɗo hunde miɗo waɗirde nde saabu Allah subhanahu wa ta'ala say aroyi ha hewti nokku ka tawat a fuɗɗi yiigo seeɗa a fuɗɗi waɗirde fiyo yimɓe ɓe mantu a fuɗɗi waɗirde fiyo yimɓe ɓe joogu ma a fuɗɗi waɗirde fiyo yimɓe ɓe hiyane yimɓe ɓe wiyo hiɗa jangude ma hiɗen jannude haray ko yen waɗ udu billahi kisan sino faala waɗen du'a kisan torten mo yo tabintin en naam haray gonɗon sengo ko wiyete ko niyya ko ɗum ɗon ko waɗi noon ko ɗum ɗon wonata sabu golle men ɗen moƴƴa ko ɗum ɗon wonata sabu golle ɗen ɗe bona kadi si ɗum ɗon feƴƴi haɗa toɓɓel aranen nden ko hikkayde ɗen ɗen ko honɗum se ndaari moƴƴa no gasa hande mi annda ko en jel woni ga ni acce mi jogno tinna mi ndaara ilen ɗo no gasa ino ɗo en 55 personnes 55 on se ndaari buy e meɗen connectaki buy e meɗen connectaki buy e meɗen connectike joni ndaren ɓe connectiɓe ɗo hay se mo yewtali joni ɓe connectaki ndaren fi ɓe connectiɓe karande laawol ɗo ɓay ɗum ko hande deftere nden wona e fuɗɗede jangede se ndaari en tawa yimɓe ɓe no ɗuuɗi moƴƴa si tawno ɗum ko liste waɗano wi'a ko 100 personnes tun ƴetteteno ma ko 50 personnes tun ƴetteteno ɗum warayno sonko molana jama on faama wonde hara faraka jannude ɓe ma ɓe faama wonde hiɗa satti fii ma ɓe faama wonde mi yiya sifa ngaɗo duɗal ma ɓe faama wonde e ɗaɓɓe waɗitotoɓe on kono ko ma minen kadi min tawe haalaji ɗin fof yalda e on sayi ko ma ɓe tawe donc so tawi woni ɓe tawama o 50 personnes ɗo wallahi e ndaroyay ko goto duttata o dasuɗo yo Allah waɗu en e maɓɓe yo Allah waɗu en yimɓe ɓe tawata en fuɗɗodi nde ɗo deftere meɗen yo Allah waɗu waɗende hande landa kadi en neeɓi yewtude hollugol wonde golleji ɗin koko jokkita kon bi maana koko persévéruɗa kon e muɗum koko tabituɗa kon e muɗum ko ɗum ɗo woni ko nafata fuɗɗagol ara ha ka laawol meeɗaɗen nafude ɗum mi yewta e ɗum ha mi yewtiɗoto kadi kono ɓayna darsu ɗum ɗo wonɗen e wadde hande ko darsu nde ɗo deftere meɗen woni usulu thalatha wonɗen e jangude e haray koye wakkilo goto kala e meɗen desida inchallahu ɓeɓe usaje no makiɗo wonde haray ko fuɗɗagol ɗum ɓe fuɗɗoto ɓe jokkintinota ko hande lannoya torɗen Allah woten jeeye maɓɓe ƴetten décision on c'est ferme holli wonde haray min on ɗo mi jeytake maɓɓe so ustade en jokkiɗe ɗo deftere maɓɓe hande lanni hara ko taaji baajo goto petɓe hiɓɓe mari ko taaji baajo goto petɓe lanniɗi e nde ɗo deftere haray ko min woni on ɗon taaji baajo henno ko jogitoɗen ko so tawi jogiɗiƙe ɗugiɗen ari heɗagol neɓata ko a heɗagol en acci kadi wakkilo ɗen se jangi darten surtout tabiten kadi surtout haray koyen tabit inchallah rabbal alamin haray goto kala e meɗen no tora waɗgol du'a fi ɗum ɗon naam haray honno nde ɗo deftere meɗen woni usulu thalatha woɓɓe e meɗen no noddira nde thalathatul usul nde ɓeɗo karmokoɓe meɗen woni abu abdillahi cheikh mouhammad bun abdulwahab bun souleyman bun tanimi ko kamɓe woni ko waɗi nde ɗo deftere ko karmokoɓe mawɓe molanaɓe en wawata yewtude fi deftere maɓɓe nden ronke yewtude ko hombo woni cheikh mouhammad bun abdulwahab ko hombo no oɗo karmokojo ko homɓe woni ɓeɗo maketeɓe cheikhil islam mi mana cheikhujo islam ko homɓe ni nde ɗo deftere maɓɓe taw yewten fi mayre taw
ko deftere nde tawata taalibajo wo taalibajo no duwa fuɗɗorde. Karmo koɓe ɓe sappantoma wonde si tawi ida faala gandal, ida faala heɓude gandal ngal, hino men en karmo koɓe ɓen komin sappino maako, hino komin fuɗɗorno ko, e hino laawol ngol mi rewnogol, e hino maafe komin defuno kon ko ni e ni mi waɗir haa ko wayi no ko wayi ni. Mi sikki tun si tawi iɗen faala sifa gandal maɓɓe ngal, iɗen faala sifa koɓe heɓi kon, mi tanɗini en waɗay en ƴetday laawol ngol ɓe ƴetti kon, ngol ɓe ƴettingol kamɓe kadi. Donc haɗay deftere ka diina, deftere ka diina ko nde ɗo defte woni deftere fuɗɗorte. Si tawi a janngude defte goo a janngal usulu salasa ya ahi, haray a fuɗɗoraali ko karmo koɓe wi'i kon ya fuɗɗor. Ko ɓuri heewde kon kadi a hewtoyta, par ce que a fuɗɗoraali asli o, ko wiyete kon soubassement a jogitaaki. Donc nde ɗo deftere karmo koɓe ɓe foppu maɓɓe ma wiye ko ɓuri heewde maɓɓe yen komi humpiti kon, a yewtay fi janngugol ɗum ko salasatul usul ɓe sappintama. Haray ɗum si woni haray ko wonɗen ɗo nini hannde eɗen fuɗɗa deftere mamde fiyake molanaɗo, molanade moƴƴa moƴƴa. Nam eyi haɗa si feƴƴi ɗum ɗon ɓeɗo karmo koɓe meɗen eɗen haani andugol ko homboni ɓe. Cheikh Abu Abdillah Muhammad bun Abdul Wahhab bun Suleyman bun Tamimi ko no winnirwano nanen ko karmo koɓe molanaɓe jibinande maɓɓe nden ko Saudiya ko ɓe Makka, ko towni ko ɓe jibina hitande ka ɓe jibina ɗum hijriya ko 1115 ɗum haray no correspondi enen date ji ko anduɗen ko 1703 haray ko nden hitande woni koɓe jibina. ɓeɗo karmo koɓe meɗen joomi meɗen newnanɗoɓe feere ɓe honji alqur'an hari cheikh on ɓe heɓali duuɓi 10 eɓe resuno law kadi ɓe resuno law ko duuɓi 12 ɓe resirno kamɓe, alhamdulillah allahumma barik. Donc haray resugol maɓɓe law ɗum noon empêchano ɓe janngugol ko wiyete ko diina. Ɓeɗo karmo koɓe meɗen ɓe jibinano kadi mawɓe maɓɓe ɓe haali ko mawɓe marnoɓe gandal moƴƴa, hono baaɓe maɓɓe woni Abdul Wahhab, haali ko karmo kojo ñawowo islam e zaman maɓɓe, ka wiyete ɗum Uyayna an-Najd, soro maɓɓe haali ko mufti kadi, bi maana baaɓe ɓen ɗon ko mufti amma, bi maana ko karmo kojo mufti do molanaɗo, ko wiyete mufti bi maana ko neɗɗo mo tawa ɗo margandal moƴƴa. Soro maɓɓe ko ɗum ɗo wonno ka zaman maɓɓe. Haray cheikh on koye ɗen galle ɗon ɓe janɗi, ko on nokku ɗon ɓe jangi ko ɓe jangi kon fof ɓe yalti ɓe hayli ko moƴƴa, ɓe windi defte fota kadi, ɓe windi defte moƴƴa ngara yigol ɗum ɗon defte ɗe ɓe windi ɗen inchallahu tabaraka wa taala bi idnillah. haɗay kamɓe karmo koɓɓen tigi no jeeya e karmo ko maɓɓe woni cheikh Abdillahi bun Ibrahim Ash-Shamri, ko karmo kojo maɓɓe wonno. Won sen daari ɓeɗo karmo koɓe kadi Hanabiliyankoɓe molanaɓe kadi, mawɓe molanaɓe makiteɓe cheikh kamɓe kadi Abdillah bun Ibrahim An-Najdi, ɓen noon ko karmo koɓe maɓɓe haali wonno kadi, haade ko karmo koɓe molanaɓe wonno kadi. Donc jikku ko sifa ɓeɗo ɓe jangi juuɗe muɗum, e kadi ɓeɗo karmo koɓe ɓe wonɗen jangude deftere muɗum ɗo ni hiɓe janguno bi maana fannuji heewɗi, ɓe marno fannuji heewɗi wona Qur'an e tajwid, ɓe janguno ɗum moƴƴa, ɓe janguno ko wiyete kon tawhid moƴƴa par ce que nde deftere ɗo ko kamɓe windi nde. ɓe janguno ko wiyete kon tafsir, ɓe janguno hadith, ɓe janguno fiqhu, bi maana bangeji dina ɗe wiyen tu moɓɓe ɓe janguno.
hara alhamdulillah rabbil alamin hande hiɗen nafitorde defte maɓɓe ɗe moƴƴa. Naam, hara e ɓaawo ardingol ɗum ɗon hara en hattojina e andugol kadi ɓeeɗo karmo koɓe hiɓe windani defte molanaɗe andi ɓayiɗen faala peewal mi jonna e mise ɗo buy ko tawata ɓay en fuɗɗo toon janngugol taalibajo ko hommo taw taalibajo ko neɗɗo mo tawata himo janngude o winday ko woni e janngude ko min karmo ko hange ɓe neɓilam ma kandi ɗum winde ko wonɗon e janngude kon wallahi si a windi gonɗa e janngude kon ko ɗum ɗon taaliba yagal ngal kono heɗagol ngol tun ni tuɗanoɗum tun heɗo anna e sahabajo hiɗen gandi hay numéro téléphone en hundota ko hay numéro téléphone a luɓoto karamol ma bik winda ɗum e kay donc haray wakkilo ɗen ko wonɗen e janngude kon al ilmu ko ma winden après rewtuɗen on say aɗon ko wasiji goto momi jonnata enen janggaɓe wen en foppu meɗen mbuye meɗen no ara wiya no sa windu wata windude hen ekkitoto peeji ɗin fof ɗi sattu sidu hoyi peeji ɗin fof hari sattu taw non si hoyi do say ɗum ɗo no satti hande woni normal koye inchallah haray ɗum ɗon ko wasi arano mo tawata ni jonna en bangi janngu gongo say vraiment hiɗen faala e janngude tigi tigi nafitoren ko wonde e janngude ɗo haray koyen wakkilo winde da aray karbo koɓe ɓen kadi mi sappanoto en ɗo fayra ko ɗuuɗi fi hon hiɗen fuɗɗade janngugol deftere hon ɗum fi en faamu ko wiyete kon tawhidullah deftere hon ɗum bi idnillahi tabaraka wa taala en wawa e andude ko defte hon e janngete ko defte hon ɗon janngitake kadi nde nganndi ni ko yahuɗo saudiya wo yawɗo makka ari wo on ɗi no tentinde juuɗe ɗen no tentinde ƴonci ɗin accita waare nden sekko deftere ɗo naata e janngugol nde mbaɗa fitnaji molanaɗe kan ndiyana meɗen hannde waɗi noon jamaji ɗi wonɗo wonu wodude nder ton haray ɗo onon on formoto woni inchallahu rabbal alamin sabu ɗum ɗon fiwata en majju haray ko ɗum si tawata mi jonna en nditaji molanaɗi ko tawata on winda ɓayɗen faala peewal ina faala andude ene ko hombo heɗete ko hombon heɗetake haray ɗen hattoñide sifa ɗum ɗum ɓi waɗi noon min ali kam horran am moƴƴa komi ƴettata téléphone am mi nodda karamo kojo assalamu aleykum rahmatullah usage haray ko honɗum ñawore hunde kaari usage mi wiyama haray min no mi fandir non ko ni waɗina téléphone ƴetta ngoɗo kadi nodda landoɗa nafsu su'al mana la même question neɗɗo mo jaaboma goɗɗum ngo ko wona ko ɓoyɗaɗino ma ko nane ɓaynama kankan ko ni o fandirno si a faala ƴetta téléphone ñomdita goɗɗo ko kadi ko wona ɓeeɗo ɗiɗo ko ɓuri heewde kon ɓuri hulɓinade ko nanira oɗo kadi ka nanira ɓeeɗa ɗiɗo kam dina kam ko goota annum mo tawta hiɗa faala peewal ene hakkude men e allahu ɓeeɗo wembata e mosay wallahi e wemboto e jiɓoto wo ko hono jokete ko wonɗo wo ayiwa e saudiya ɗum ɓe nama ustage tawi noon ko wiyete ustage mi anda sayde mari kanko gojo kam meɗe laggine makko daraja ko wiyete ko ustage ko wiyete ko ustage mi anda so ɗe mari goɗɗo kam meɗe laggine koko wiyete comme professorat no ɓuri doctorat few na gootum oyi kono mo nande wo ko sage noddirta goɗɗo haray bon wakkilo ɗen jangi inchallah haray mi jonna e détail buyi fi en waw bi idnillahi tabaraka wa taala sabu ɗum ɗon heɓen ko wiyete kon peewal bi idnillah sabu ɗum ɗon heɓen ko wiyete kon peewal hara hande kadi si a noddi goɗɗo téléphone ma ɗum a landike masala a landike su'al heɗo mo moƴƴa de heɗo jaabotoɗo ma o moƴƴa si o fuɗɗima wi'ude ɗum wonde haray min ko ni mi faamiri yaahi en faalaka ko faami kon ka nder ndina min faalaka ko goɗɗo faami kon ka nder ndina
al ilmu ko honɗum ibnu qayyim al jawziyya ɓe maaki ka deftere maɓɓe nuniya ɓe maaki ko qala llahu qala rasuluhu wa qala sahaba hum ulul irfan mi maana ko wiyete gandal ko honɗum ko allahu wiɗi nelaɗum maaki sahabaɓe maaki gandal ngal ko ɗo woni ɓe watti ɗon ɓe wi wonde ko ɓeɗo woni jomiraɓe gande donc kala mo nodduɗa téléphone landagol masala fi wota o majjine andi e formoto woni fi wota o majjine ko honɗum ko minimi faani wota ƴettamo ɗum ko ni min mi wi'iri wota mimamo few si tawi noon o wi'en allahu wi'iri ni nelaɗum makiri ni sahabaɓe ɓe makiri ni maɗum salafu solih ɓe makiri ni e bien ɓe wawi ƴettude ko so wona ɗum terɗoɗen min ko ni mi famiri wasi tawi wahayu kippoto e makko kanko kadi wallahi wahayu kippotako hay e goto haray ɗum ɗon ko hunde tawata ko neeji ndi tawata e joɗijoto ka nder dina si tawi hiɗen faala ɓe idnillah ko wiyete kon peewal sabu ɗum ɗon hiɗen wawi heɓude ngal ko al ilmu ko biddalil gandal ngal ko dalil peɗiɗo fof no windi waali kala woluɗo goɗɗum alayhi biddalil yo addu dalil makko si ma ɗum yo de ka dina ɗo ko min noon ko ñanden hada fam molanaɗo ka hoore leydi objectif am molanaɗo ka hoore leydi ɗo inchallahu tabaraka wa taala yo allah newnanan ɗum ɗon mi sakkoto ɓeɗo yimɓe tundinayɓe kaɗo dina wallahi yo weluwo mo welata ɗum ɗon yo mettu mo mettata kadi mi sakkoto noon ɗum ɗon no mi sakkorto mi sakkore bi idnillahi bien sûr no sharia islam o wi'iri noon kono mi sakkoto bi idnillah mi toro allah rabbal alamin yo tabitiɗanmi ɗum ɗon yo okkan dole muɗum yo okkan gandal muɗum kadi donc haray do contribue de formation moɗon on ko wasi goto mo joguitoto ɗon kala yewtuɗon ka nder dina ayna daliluhu honto dalil makko woni so addi dalil ƴette so addani dalil acci deŋe makko ɗaɓɓe ko honto dalil o woni donc ɗon en heeɓi goɗɗum ngo en heeɓi base go en andi joni ko honɗum waɗete andi ɗon e yalti ka deftere meɗen seeɗa ɗen somi wiɗi wonde gasa vidéo oɗo neeɓa e juute seeɗa par ce que fiyon ɗum e uggota ko ɗum e janngugol ngol piiji ɓuyɗe duwa faamude taw par ce que na en janngu wa en wasi tawi en janngal andi ɗe mbaɗi yimɓe ɓuyi janngude usulu salata nde deftere meɗen buyƴe meɗen no janngi nde buyƴe meɗen faamade nde buyƴe meɗen janngi nde wallahi ɓe rabbil kaaba gasa buyƴe e wiyata ɗo en fof ɓe janngi kono awlabu minkum ɓuri heewde moɗon gasa wiyata non mene min janngino nde joni heɗo ton abo kono ɓe jogitaki neɗɗo janngude deftere nde usulu salata ɗon so mi wi haɗa vidéo ji mo wawi juutude seeɗa kono aroya iɗin gila dimanche aroyo so tawi allah o newna ni en gasa ko vidéo ɓe 30 minutes 40 minutes par ce que haɗa darson ɗuuɗa ma 1 heure du temps max kono oɗo hande miɗo tañiri ɗum kaw jumta seeɗa joni en andi wonde kala wolo ka dina ko honno wiwɗen alayhi bidalil ne honto dalil makko o woni neɗɗo wonɗo wonɗo hara ko hongo tigi de e wiyaade de haɗa en yawto mawɓe ɓe ma en yawto karmokoɓe ɓe na ɗum mi faandi de yewtere no metti fi moƴƴa ko honno mi faandi ɗo andi karmokoɓe ɓe ɓe yewta e wonde ɓe wiya ɗum ko ni ɓe faamiri haɗa konko ɓe wi ɗum ko ni ɓe faamiri ko ɓuri heewde kon a tawa dalilaji no ka hoore maɓɓe kono ɓe weeɓitananima ɗum ɗon ɓe weeɓitananima ɗum ɗon daliji no ko hoore maɓɓe ɓe weeɓitananima ɗin détail ɗon fof ɓe maganama ko wonde haray ko ni mi faamiri yani e yeru komi janngi kon gandal ngal mi mari ngal ko ni mi faamiri kono noon woto ɗum no senndi on few par ce que a ala yaqin ala certitude ala ko holli wonde ni ɗumo waɗi dalil ɗum ɗon ɗan ɗon mo niiɗi usari salamu aleykum de haray mi nani ɗo ko mako ɗon kon on jarama boy yo allah o ɓeydam gandal ngal wallahi allah o ɓeydu sifa moɗon ka hoore leydi ɓeyɗon waɗitade min kadi aldanoɗo moƴƴa duwanoɗo moƴƴa e kono noon usari nde gandi ka fewden ɗo nini ni fayda a susata woodi joni ka nder dina a woole ɗum jama innama honto dalil ma on woni haray leydi hiɗay waɗi to ɗolla ƴandi haran heɓay komi darora awa ko nedi landorɗa a ɓantu fi makko taw
ko hikma waɗɗa na yawde fes et puis o famata kadi few wonde ko fiima hino no naɗirantamo no yewtere men koye mayinnama ok kalmo koƴo kaari maaki hunde kaari allah wiiri ni neɗaɗo maakiri ni deftere kaari ɗe wiiri ni sili fo lamɗama hay ko deftere on ɗum woni usani ok ɗum ɗo haɗay koye ɗon tañini ko deftere on ni meɗen heɓata ɗum ɗo sili fo wiya ka talibajo an kadi ko waɗi noon jama on fayna ko yottinaɗa yimɓe ɓe o ɓerantoma honto ittuɗa ɓayno haɗay miɗo an andi kono jooma gande en kono mari ɗum ɗo e ɗum ɗo haɗay mi hiɗay ɓayi haɗay hendagol en ka téléphone wela fi toujours mi hendo ɗo yaade mi hendo information mi yaada e muɗum nde wote ayi ɓe sifanoma ko honto ɓe itti koye nder deftere honte ɓe itti oui c'est très très important so jogiteke ɗum ɗon lan tadillu abadan koko ɗelan ɗum maaki kon o majjata fes e majjata diina juri meɗen kam few ko probléme on ko honɗum en ala janngude koy en ala janngude non ko probléme non non en ala janngude donc si en majjari ɗo en majje se janngade peut être aɗa noon ko goɗɗum ko feere ko probléme o ko tawtede mari feere ɗum ɗon donc koko mi wi kon nani audio ɗo himo waawi juutude donc du coup ɓay tun joni en anndi wonde so on tigi yewti ka nder diina yo addan en mi ayna lahu ko honto itti ɗum ɗon o maaki ko allah wi hunde kaari ko nelaɗum ko allah wi hunde kaari ko nelaɗum maaki hunde kaari sabaɓe maakiri ni ma ɗum karmo koɓe meɗen ɓen assalafu solih ɓe maakirani en ni ɓe wawi ƴettude hay ɗum sa heeɓi kadi ɗaɓɓitoy ka defte yaw ɗaɓɓitoya ma o jonto ɗum ɗon kenen awa ha heɓa ha hiya ka windi ɗon voilà donc joni noon ko probléme hombo kadi ɗummo heɓeten si tawi en landike ɓe sibanike e nder deftere kaariɗe hunde kaari no nder ɗon ene nde deftere ɗo est ce que ko deftere kammo kojo sunna ndi ɗon andi a siyaɓe no windude defte sufiya no windude defte tijjaniya no windude defte ɗiɗo leƴƴi honno ɗiɗo ɓe piye ɗiɗo laaji fof majji hiɗi windude wiyete ko defte joni noon ene kanko ko honto e itti ɗum ɗo eɗen andi deftere no woodi ka diina wiyetede honno alhalal walharam nde oɗo karmo kojo wiyen oɗo neɗɗo fitnayɗo aduna o windi yusuf al qardawi ko neɗɗo ihwanijo molanaɗo miɗa wolugol fi makko no handir ɗon noon ko ka leydi maɓɓe mo woni ko misra mi woni miɗa wolugol fi makko imo windi ka nder defte makko ko e heɗagol musique on mo tagi koso daari nde ɗo defte ɗo on nawnay joni ɗum buy e meɗen woko julɓe ɓe yaaɓe dandinora ɗum ɗon bi mana ene yimɓe ɓe kono wowɗen e ƴetta won ko tawata kon hiɗe landade aya sonnajo ko ɓay tu mo faala tokkude peɗa mo faala hippagol manda gon ɗum wiyete ɗi leydi ka hoore kono mi yeji inde mum nen kono wiyete mo hippo ɗum ka hoore ɓay tuni mo faala hippade ɗum o lando ene usade ko ɗum ñawore hippagol voilà ko beeri ko wiyete ko ɗum ñawore ɗum karmo ko yimɓe makanama wonde haare sella ɗaddanama dalilaji ɗi fof maji halaɓan ma boy sella enen ko ɗum waɗete ɓay ɗum enen faala wattade ɗum non mi convain kaki landuɗa karmo koƴo ko kadi ko ɗon wonti wonata ƴettugo téléphone yewɗo ɗo ƴettomo ɗo sengo ɗo ƴettiroya ni o jokka ɗum ha o hawra e goɗɗo goynoma hi haara no dagi ma o tawi ko fi moodi ma waɗu ko ndeytude ɗum o ƴettaki tan o gollita kanko ko ɗum ɗo no ɗaɓɓude o ƴettaki tan haɗa o landiki ɗo gasa karmo koɓe sappo o yaha hawra e goɗɗo go mo tawata on jannginde deftere bonde ɗon wiruɓe ko diina o ƴetta ɗum ɗon mi gollitira ko probléme ko fitna molana voilà donc du coup go andugol kadi ko karmo koɓe honɓe janngante so andi ɓe no karmo koɓe kadi ɗum ɗon ko honɗum wallitoto on fe moɗon ko tawde on ande hannde kadi wona so yehi ka youtube ni ma goɗɗum ɓaydoy sa buye moɗon janngude arabe on haɗa ko moyen fi moɗon kadi fi on wawa pratique ude haala moɗon kam no waɗi kalmo koɓe tawata kon tappa e fi maɓɓe ɗon heɗo ɗon koɓe woni makude ko kalmo koɓe sunna ma ɗum goɗɗo wima tun ko deftere kaariri woni
ande kisa edo odo ko karmo ko sunna ni windi de kana karmo ko sunna ni ande kisa sim jetta mas mo wali ne heno ko do ali do bitare kay andi addi dalilon fu ko deftere kaari masala dum do no jaba ndex ton ene ko hombo windi de deftere taw ko sunna ke ni ka o waye ko ikhwani joni ka ko sufi joni ka ko tijani yani ka ko hombo ni ko ma ande dum no donc hare den hatuni andugol kadi karmo ko be seeda ko bayde jangude fayra pour hewde ko mina ka on do mi yewta en karmo ko be foppo mabbe ko woni tum kala karmo ko mo nanto mi yewta do fi muddo do wawi windude mo maro ide ngandi be do ne jeya e karmo ko be sunna de donc hay tawi da fala dakude question réponse par rapport et situation ali de question ma dans no fala wada inde karmo ko jono hawnaki audio cippan ma ka YouTube ko tawata ko karmo ko jo on mo mi yeedi dum fi ma don mo jaabi on masala ma don on su'al ma don ay widi landa go on say goddo wonto o majjine voilà donc haray no moƴƴi waɗugol ko ɗum si mi ino moƴƴi waɗugol note moƴƴa taalibajo o winda e na heɗagol ɗum dey wona en sahabaɓe wona en sahabaɓe dey enen en winda e taalibaɓe ɓe koyeɓe windu nam so ɗum ɗon feƴƴi haray ɗo mi jonni en piiji ɗiɗi ko ɗaɓɓugol dalil on e andugol karmokoɓe jokketeɓe ɓen kadi yani defte karmokoɓe honde jangete jangaɗen ɗon ma dalinokte dalinoreɗen ɗon kadi mi sikki ɗum haray ɗon on en faami donc haray arenka deftere meɗen seeɗa nde ɗo deftere meɗen usulu thalatha ko deftere molanade ko waɗi noon no fanɗi e karmokoɓe sunna ɓen ɓe tawata ɓe waɗali sharhu nde ɗo deftere buy e maɓɓe buy dongal e maɓɓe ɓe ndaara deftere taw hinde fanɗi ka hajmu bi mana ka e voli mayɗo no fanɗi kono tawata wallahi nde hattun jina e fensitede ka yaayi ko ɗum ko ɓuri heewde koko mini on kon karmokoɓe ɓen sunna ɓen mi wiyata ɓe foppo maɓɓe ɓay mi anda ɓe foppo maɓɓe kono ko ɓuri heewde kon heɓe waɗ explication spécialement jamaji activi micro ji ɗi ɗum ɗon no soñjuɗen ɗo nini seeɗa donc mi ƴetta tan seeɗa fi ittugol ɗum no tinna mayin voilà ɗo jon hayɗen hadduñin andugol oyi probléme activugol micro ji mon ɗi oyi on bonnat mon janngude confesse ok donc sikki tullan désactivé micro ji taw pour un bon bout du temps goɗɗo wata activude taw ok voilà ɗo joni noon eno probléme ji ko tawata kon e so wesdike ɗe micro ji on soñjay en soñjay en ɗo ni mi anda e honto ɗum wonno ok joni mayi ɗum joni nder deftere meɗen wiwɗen karmokoɓe ɓen ɓuri heewde e maɓɓe kon ɓe ndaaru nde ɗo deftere nafoore kone mari kon ka nder diina hali ko maaɓe waɗana nde ɗo deftere meɗen sharhu ko wiyete sharhu noon mi sikki en fof eɗen anndi ɗum ma janngaɓe arabe fof no anndi ɗum en neeɓi yimude wonde goɗɗo heɓata gandal o janngal arabe en neeɓi wowlude ɗum ko vérité mo tawata waylota ko fes a heɓata gandal annda arabe few ɓe karamokoɓe ɗe docteur mamadouri ma mo faala ɗen wo yewtude e maɓɓe ko wawɓe arabe ko laaɓi ɓoyi ɓe marni fof molanaɗo yuuro ɓe anndi compte ɓe fuɗɗo hino ka ɓe hewti ɗo enen fuɗɗoɗen ka fuɗɗoɓen wo en lannnoy kadi no lanniroy ɗum wo wakkilo ɗen fuɗɗoren ka karmokoɓe walli ɗo en fuɗɗo nam joni haɗa ɗen jokkitade ko mi wiɗi ko wonde muhimmo nder ɗo deftere importance mayre on ka nder société ka nder diina meɗen karmokoɓe ɓen ko ɓuri heewde maɓɓe no windani nde ɗo deftere ko wiyete kon sharhu ko honɗum wiyete sharhu bi mana ɓeɓe tawata ɓe anda fi muɗum bi mana ko explique gol yanñugol yani
ko yanjugol hunde ɗum wiyete sharaha o yanni yashrahu ishrah sharhun masdar on ko sharhun no jangirɗen noon na joni jeeya e maɓɓe kadi ɓen ɓe tawata ɓe daaru nde ɗo deftere ɓe tawi ko maɓe wallito nde ɗo deftere woni sharhugol nde sharhu molanaɗo sharhu labbaɗo mo tawata mi sappanoten sharhuji seeɗa ɗo kadi karmo koɓe yogaɓe ɓe tawata hiɗen wawi ruttade e muɗum ɓayde jammude arabe on seeɗa seeɗa gasa ɗaɓɓa hay ko sharhu karmo koɗe goto hara on wawa ɓe mana en fuɗɗoto jammugo ɗum seeɗa seeɗa ɓeyda e niveau meɗen on no jeeya e sharhuɓe nde ɗo deftere meɗen nde wonɗen jammude hande woni cheikh il fawsan ma wiyen a cheikh al fawsan ɗen andi ko karmo kojo hafisahullahu ɓe horidi e meɗen ni ɓe saudiya ko karmo koɓe mawɓe molanaɓe ɗon kadi andina machallah allahu reenu ɓe o tabitina ɓe ko wiyete kon qur'an e sunna o ƴettita ɓe hoore muɗum no jeeya e sharruɓe nde ɗo deftere woni cheikh mouhammad salih al uthaymin ɓeɗo kamɓe ɓe feƴƴinino gasa waɗi joni duuɓi 20 ans hella ton gila ɓe feƴƴi hella 98 99 hella ton ɓe feƴƴi cheikh mouhammad salih al uthaymin no jeeya e sharhuɓe nde ɗo deftere meɗen usulu thalatha woni ɓeɗo karmokoɓe meɗen a cheikh abdil aziz ibne abdillahi ibne bas ko karmokoɓe mawɓe molanaɓe kadi ɓeɓe tawata ganda cheikhu bas ibne bas ko karmokoɓe tawata ɓe humuduno law sikkaɓe mari duuɓi 14 duuɓi 14 hari joni meɗen ƴettiti guite maɓɓe ɗe enen de wonde guite meɗen ɗo hande koye usulu talata en hun jaaki hay jusu joyi ala ka hoore meɗen nde mari de guite meɗen noon karmokojo mo tawta duuɓi 4 joni meɗen ƴettiti guite makko ɗen imo windi defte addi ka hoore leydi ɗo tawa enen hay janggo ɗen ɗon defte en waɗata kadi haray de en watta hakke seɓa ɗi non mbi soodugol deftere en soodata en soodata deftere few mo yehi ka meɗen ko miraji ɗum yiyata e luusuji e kuyelde ɗum yiyata ɗum ɗon noon no yana e sunnum fof koye hisnul muslim ka suudu makko ɗon o jogitaki no yonni ha feƴi voilà no jeeya e maɓɓe kadi cheikh soleh cheikh mouhammad ibne ibrahim ali cheikh ko kamɓe koɓe molanaɓe kadi e saudiya ɓe nabi dina kam moƴƴa kamɓe kadi ɓe mari sharhu mo ɓe waɗi fi nde ɗo deftere meɗen no jeeya e maɓɓe cheikh ubayd ibnu abdillahi ljabiri kamɓe kadi ɓe waɗi sharhu usulu thalatha ma ɗum wiya thalathatul usul no jeeya e maɓɓe kadi sharhu ɓe nde ɗo deftere woni a cheikh abdourazaq ibnu abdoulmohsin al badri ko karmo koɗe sunna molanaɓe bimana ɓeɓe wiwten ɗo fof ine wawi windude e kayni ene ɗaɓɓa defte janngugol kadina fi en waw fi en faamu piiji ɓuyi eno defte janggueteɗe minna noon ko ɓeɗo karmo koɓe ɗo par ce que no jeeya e maɓɓe waɗɓe sharhu kadi cheikh mouhammad amanul jami ɓe mari sharhu kamɓe kadi kaɓe waɗi usulu thalatha sharhu labaɗo cheikh souleyman rouhayli no waɗi wonde kadi cheikh souleyman rouhayli ko karmo koɓe meɗen fewdiɓe ni wallahi ene wonɓe ɓe janggude arabu so ɓe no wakkile heɗo ɗon cheikh on koɓe yewtata ko no laaɓi boyi koɓe yewtata ko no weɗana moƴƴa no subhanallah no laaɓi pos a wonɗo joɓitani janggol arabu sa heɗike ɓe a faama piiji ɓoyi ko boni janggude kon ko boni yewtude kon donc amiloroto ka dina maɗa taw amilora e kadi communication ma ɗon a cheikh a souleyman a rouhayli eɓe fewdede maɓɓe ni ɓe yeƴƴi moƴƴa machallah no jeeya maɓɓe a cheikh abdoullahi boukhari kamɓe kadi koɓe yewta kono nani moƴƴa kamɓe kadi ɓe waɗi sharhu oɗo deftere usulu thalatha ɓe mari a cheikh ali cheikh mouhammad ali cheikh kamɓe kadi ɓe waɗi sharhu nde ɗo deftere meɗen so daari oɗo karmo kojo mawɗo kadi molanaɗo a cheikh al allama zayd al madkhali ko karmo kojo molanaɗo donc ɓeɗo mi listan en ɓeɗo tun seeɗa buy e maɓɓe no toon komini kon no fanɗi mo tawno waɗanaali oɗo usulu thalatha deftere sharhu haray mi lista en ɗum ɓeɗo seeɗa fewde video juutu panɗi haray ɗum woni komi addani on ɗo seeɗa
kamo ko buyno ton wadde sharhu usulu salat kono so tawi o landi kalam ɗi sharhuji ɗo fof sharhu mo ƴetto ton ƴette sharhu mo cheikh fawsan waɗi o mi tañini on ɗon mo weli faamude moƴƴa par rapport e sharhuji kalmo koye meɗen gon ton fimoɗon de sharhuji maɓɓe ɗin fof no faamo kono par rapport wonɗo fuɗɗade haray sharhu cheikh Uthaymin o honno cheikh fawsan no weli fi e yeru komi andi on yeru komi ndaari nam haray hiɗen natane deftere meɗen nden haray wiɗen karmo koɓe ndeɗo deftere meɗen en andi ko oɗo e oɗoni ko sharhi deftere nden ɗum ɗo wawa e wonande saabu yiltitagol e ɗeɗo defte fi en wawu faamude moƴƴa moƴƴa ndeɗo deftere meɗen ko wiyete kon usulu salat donc si gadi karmo kojo meɗen a cheikh mouhammad abdoul wahab cheikh souleyman at-tamimi sen arti maɓɓe kamɓe ɓe walliti defte buy noon no jeeya e defte maɓɓe woni nder usulu salata ɗo ɗen e janngude no jeeya e deftere maɓɓe qawaidul arba'u maɗum wiyen al qawaidul arba'u woni deftere kadi tawhid labbaɗe ɓe waɗi wonde wiyeteɗo kashfu shubhat ko deftere kadi tawata ɗeɗo fof inchallah en janngoya biidnillah eɓe mari wonde wiyetede mana la ilaha illallah eɓe mari wonde wiyetede mana tahut ɓe mari wonde wiyetede masailul jahiliya ɓe mari wonde wiyete nawaqidul islam inchallah gasa se lani nde deftere meɗen ɗo ko nawaqidul islam ƴetteteje mana ko honɗi yaltintama ka islam ala andal a yaltay ka islamu maɗa a jogitaki islam few hiɗa jokki tun hiɗa yango par ce que ko yangi wonata on say nawaqidul islam li cheikh mouhammad abdoul wahab deftere molanane tawta ɗen do a jangude nden deftere inchallah yallah hewtima noon no jeeya defte maɓɓe kadi woni kitabu tawhid ni defte tawhid labbaɗe kadi no jeeya e defte maɓɓe woni muhtasar zadul ma'ad no jeeya defte maɓɓe kadi woni kitabul kabair ko defte maɓɓe kadi maɗum nde ɗo deftere kadi muhtasarul insafi wa sharhul kabir ɗeɗo ko defte maɓɓe andi en wi'i wonde ɗe suɓaade dow karmo koɓe ko janngiten kon defte ɗe janngiten ɗen kadi oyi donc ɗum wasi tawi jodde ɗi détail ji ɗo mi wiyen wonde koye windu ko fi en anndu wonde ɗeɗo information winden ɗi e kayji ka kayji meɗen en hatojinayi ka nde gomman meɗen par ce que eɗen faala janngude eɗen faala ok sen feƴƴi enen pay koye meɗen koye si ari eɗen anndi on sey ko sifa ɗe defte ɗo o janngata ko sifa ɗe ɗo woni memetake ko sifa ɗe ɗo memete ko ɗum wasite listude ɗiɗo piiji fof anda ko defte honde ɗaɓɓeten sharhu ko defte honde oɗo karmo kojo honde o wallidi kan dina ko ɗum wonde addani sifa ɗiɗo piiji fof nam haare ɗo defte ne fayde landa taysɗugugol fi mayre joni wawi hattude o ɗon cheikh on joni amir meɗen cheikh nayni ɓe naɓana en min mi fira inchallah ɓe naɓana en haka ɓe naɓi wo si ɓe haddi ɗon on sayi min mi fira yeru ko allah askilawo e muɗum biidnillah tabaraka wa taala haray ko non wonɗen e waɗirde haray cheikh o tawi ɓe garay ɓe wawi fuɗɗanade biidnillah nam ok mi yejjitiɗani ɗo désactive micro ji yimɓe ɓen ok mi sikki ko ɗum hande ɓe wawa jaɓat ok ɗo ni non haray ɗum wawi active de micro ji ɗi woni amir on tum nam ya cheikh bismillahi rrahmani rrahim i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masaila nam haray ɗo karo ko ɗon ko ɗum mo fuɗɗode bisimillahi rahmani rrahim ɓe maaki i'lam rahimakallahu annahu yajibu alayna taallumu arba'i masaila ɓe maaki al ula al ilmu wa huwa ma'rifatu llahi wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dini l-islami bil adilla ɓe maaki athaniyatu العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Surat Muhammad aya numéro 19. Haray kasharugol ɗeɗo deftere meɗen wallahi haray torren allahu yo koren goyete kon tawhid makoɗen anen ɓiɗoɗen ɓittoɗen sunoɗen si joni meɗen no jaɓude ko nden yo wadde ko waɗi noon hiɗen wadde tum in ala garanti o jaɓi allahu ko hombo joni garanti o jaɓani ko golli kon ko al ulama'u ko karmokoɓe ɓe. allahu wi: innama yataqabbalu llahu min almuttaqin. bi mana haray de menen ɓe men jaɓanta, bi mana ɓe men jonni garanti men jaɓi kone gollude kon ko ɓeɗo karmokoɓe. innama yakhsha llahu min ibadihi al ulama. ande de huɗay allah ɓen immoɓe moɗon ko karmokoɓe ɓen ko ɓeɗo allahu jonni garanti jaɓay kone gollude kon, maɗum ko huulayɓe ɓen kadi ko wonɓe ɓen hulde. innama yataqabbalu llahu min almuttaqin ko huulayɓe ɓen. kono si tawi wonde a tara wonde a tarata, wonde a hippoto wonde a hippota, wonde a honno a naada e peɗa wonde a naadata, wonde a ɓoftoto yalta wonde a ɓoftoto, wonde a accita coji ma ɗi daaso wonde a accitata, wonde a femba e waare ma wonde a fembata, wonde a juuloy ka juulirde an gorko on wonde a juulata, wonde a waɗa e wonde a waɗata, wonde a woola inde e goɗɗo ko boni woni ñoore wonde a woolata. a wiyetake min almuttaqin. ala hulde joyi ma few ko waɗi noon hiɗa sendi sariyaji allahu ɗi hiɗa ƴetti hiɗa gollitirde ko faalaɗa kon, ko welatama kon hiɗa gollitirde, ko heddi kon hiɗa sali ala gollitirde. haray enen ɗon e wiyetake almuttaqin. donc en ala garanti joyi meɗen mo jaɓude. haray sen golli torɗen joyi meɗen makoɗen anen moƴƴa est ce que o jaɓani en har na salmingol juulugol ɗum immo ko hay baqiyatu solihat e naɓore ɗum ɗon ka laawol, ko ka laawol waɗoyten ɗum ɗon ko ay ɗum ɗon e ron kay wadde. haray vraiment wakkilo ɗen towɗen allahu jeyde mo moƴƴa yo laɓɓina en ko woni en gollude kon, yo taw mi après muɗum kadi nde ɗo jonde meɗen makoɗen anen moƴƴa est ce que ko fima ko wonde waɗirde. so tawi wona ɗum wallahi e joni meɗen arsuken ko yete kon tawhid, yo arsuken ko yete kon sabu makko. haray so tawi min miɗo landi on du'a, so tawi hiɗon mari du'a goto pet mo tawata hiɗon waylan du'anade du'anelan ɗum ɗon du'a goto pet mo du'anotoɗon lam fi ko mone wakkilanade on, ko mone on waɗande ɓimɓe kikiɗe, kala du'anotoɗo lam yo du'anolan ɗum ɗon taw, non si takkanalan ɗon goɗɗum go yallahu taw ko mono wadde kon sabu makko mune waɗirde o tabitenan e muɗum kadi ya rabbi. enen en fof mene yallah waɗa en ɗum ɗon kadi. donc sen daari nde ɗo deftere meɗen no cheikh meɗen nayni addiri noon ɓe addi premier phrase on ɓe maki: bismillahi rahmani rahim, i'lam rahimaka llahu annahu yajibu alayna taallumu arba'i masaila. sen daari nde ɗo deftere meɗen karmo ko jom ko honno mo fuɗɗori ko bismillahi rahmani rahim. o bismillahi rahmani rahim fuɗɗorogol ɗum ɗo ko sunna. fuɗɗorogol maɓɓe kamɓe bismillahi rahmani rahim ko jokkitagol taw woni non ne allahu windir noon qur'an makko on. se ndaari qur'an arnen nde foppu mayre ko bismillahi nde fuɗɗori. si wonan suura goto mo anduɗen tawba on ɗo wona bismillahi kanko fuɗɗorno, kono kalmo ko jom ka jokkitagol woni allah mo waɗi mum deftere makko nden ka jokkitagol qur'an meɗen on
karmo ko ko bismillah kanko do fuɗɗori sen daari nela sallllahu alayhi wa sallam e zaman maɓɓe kala ko ɓe winduno ko bismillahi rahmani rahim ɓe fuɗɗorayno kala ko ɓe wonno e windude si ɓe windanani lettre ji naɓana labbe naɓana himɓe fi noddugol ɓe ka dina toujours haali ko bismillahi rahmani rahim ɓe fuɗɗorayno ko ɗum so e kalmo koɓe ɓe makay ɓenna kullu amrin dhi balin nela sallallahu alaihi wasallam ɓe maki wona karmo kojo maki ɗum ko nela ɗum maki kullu amrin dhi balin la yubda'u bismillahi fa huwa abtar ɓe maki wonde kala gollal si tawi to hiɗande ko gollal moƴƴal gollal mangal fiyake gollal mangal importance ngal ɗon gollal maɗa sa fuɗɗorali ngal windugol bismillahi rahmani rahim ko gollal ngal wata kontinde fi kala konngudi no ari hadise mo moƴƴa kamko koɓe gono yaari wonde hadise mo sella woɓe gono yaari wonde mo selli imamu nawawi kamɓe wona ibnu hajar en ɓe maaki ɓe yaari wonde hadise mo selli ken sen daari hay ka sharhu cheikh uthaymin kamɓe ɓe maaki oɗo hadise deyi sen daari mo moƴƴa kamko koɓe tawi no jaɓi mo e kadi karmo koɓe ɓen kadi no dallinorde oɗo hadise kadi ka defte maɓɓe donc ɗum non holli wonde hara hadise on himo waɗi asli ka nder dina donc hara hadise on himo dallinore kala gollal ngal tawata ila wadde ngal fuɗɗorngol bismillahi rahmani rahim hawnaki golleji meɗen buy ko waɗeten en ala gollitirde oɗo sunna go'o imma hiɗen dogude sunna nelaɗo on imma en anda donc hiɗen ñembude ɗum ma hiɗen ñembude wonɓe ɓen dogude oɗo sunna kala ko waɗeten fuɗɗoren ɗum ɗon kisan fuɗɗoren bismillahi rahmani rahim en gila ɗi listiji meɗen kala ko waɗeten en nata sa yeehi ka école kayeji ma ɗi windi bismillahi rahmani rahim e majji fewta heɓe probléme kono kayeji ma révision ka suudu kala ko woni darsu maɗa kala ko woni hay so tawi ko français wonɗa e jangude ka suudu si tawi ɗum ida mbaɗ contrôle muɗum fuɗɗor bismillahi rahmani rahim haray waɗugol ɗum ɗon ko sunna nelaɗon on tigoni jokkude kono noon eɗen andi oɗo hadis mo mihran filli radiallahu anhu ɓe maki kana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam yaktubu bismika allahumma hatta nazalat hadihi l aya fakataba bismillahi rahmani rahim ɓe maki wonde haade nelaɗon fewno ɓe windayno tuma kala ɓe windayno ko bismika allahumma ɓe fuɗɗorayno ko ɓay oɗo aya kippike si allahu noon si nelaɗon on say watti windude bismillahi rahmani rahim ɗum ko aya hombo ko aya wonɗo suratu namli qalat ya ayuha almalau inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min suleyman wa innahu bismillahi rahmani rahim alla ta'alau alayya wa'tuni muslimin suratu namli aya 29 haray holli wonde nabiyullahi suleyman oɗo annabajo kanko tigi hoore makko hay so waɗayno goɗɗum so windanayno par ce que en daariɗo ɓayo windani oɗo landun bilgis ko bismillahi fuɗɗorno donc gila on say ko ɓa o aya ɗon cippike non si nelaɗon fuɗɗi noon gollitirde bismillahi rahmani rahim kamɓe kadi haari ko bismika allahumma ɓe waɗayno haray holli wonde ɗum ɗo ko sunna mo tawata hiɗen welside muɗum moƴƴa en ala gollitirde ɗum few haray kala fuɗɗode waɗi ɗum ka gurna meɗen haray janggo gongol si en jangi ko en gollitir waɗi ɗum ka gurna meɗen si e winday so yiɗen welsidino e muɗum haray fuɗɗode waɗugol ɗum bismillahi rahmani rahim kala gollal ngal watta on ti fuɗɗol ngal bismillahi rahmani rahim haray no bismillahi rahmani rahim kadi ko honɗum woni fi makko on bismillahi rahmani rahim ko wi'ugol ɗum wonde haray allahu de mi ɗaɓɓirima barki e ko umune wadde ɗo mi ɗaɓɓirima wallitolan ko umune wadde ɗo ɓe mana ko ɗaɓɓirgol allahu yo wallitoma e ko ko wonɗa e wadde ɗo après arrahmani rahim fayida arrahmani rahim konngoli karmukoɓe no ari muɗum moƴƴa sen dade arrahman déjà arrahman no ari ka nder alquran 57 fois
Ar-Rahim no adi Al-Qur'an sang 14 fois. Ar-Rahman karbo ko be makai wonde ko inde tawata ko Allah tumde waɗante nde noddirtaki goɗɗo goo nde wiyetaki goɗɗo goo nde sifito neɗɗo goo wata ko sifitorde nden no inde Ar-Rahman. kono noon ɓe makay Ar-Rahim ɓe makay ko yutlaqu ala llahi wa ala gayrihi, bi mana nde ndeɗo inde Rahim no ƴettede dambe e hoore Allahu, inde dambe e hoore banni adama kadi. kono noon Ar-Rahman no andirɗen noon ko yurmede yaajude nde tawata nde yurmete kala neɗɗo, foti ka julɗo foti wona a julɗo ka aduna ɗo. Ar-Rahim ko yurmede tawata ko khos spécialement waɗana ɗum julɓe ɓen tum kala kala. E haray se ndaari wona o Ar-Rahman ɗo andi ka suratu Taha numéro aya numéro 5 Allah ko wi Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula. Ar-Rahmanu oi ko Ar-Rahmanu ni do Ar-Rahmanu 'ala al-arsy istawa. Senda nokku go aya do ka suratul Maryam andi bayallahu immini Jibril yahu ka Maryam nene mede Maryam warnamo oɗo ruhu yottina ko nuno ma kon e makko. Andi Jibril bay hewti ko mbaadi bani adama amo baynene Maryam hi Jibril tum ko honno ɓe makono ɓe maki kisan qalat inni u'idu birrahmani minka in kunta taqiya. Suratul Maryam ɓe maki wonde haray dey min miɗo moolo Allahu on, yani mi toro Allahu yo dandam bone maɗa an neɗɗo si tawi tum ka huɗo Allahu, bi mana si tawi ka huɗo Allahu haɗa woɗɗi toon ande an ɓe yi Jibril tum haɗa ko juutuɗo labbaɗo ɓe holiki sam woto oɗo yaru e maɓɓe par ce que haɗa ɓe hiyani mbaadi malaika makko on ko mbaadi neɗɗo ɗimmojo maɓɓe ɓe yi. ko ɗon kisan ɓe jaabi kisan ɓe addi o aya ɗo kisan tinna inni u'idu birrahmani minka in kunta taqiya. Donc an ɗo ka ko Ar-Rahman Allahu addi. Sen daari Ar-Rahim ɗen andi oɗo aya wonɗo ka suratul Ali Imran قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا هو رحيم لو أريدو كان فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نعم هذا هو الرحمن الرحيم لو كهون دتون دتواتا هيد وداناتم رحمن في الله تم Rahmanu ko Allah ko sifido dun no Rahimun no haray neɗɗo no wawe wi'ede ɗum ɗon Allah no wawe wi'ede ɗum ɗon kadi. Naam ala sen feƴƴi ɗum ɗon bismillahi on ko ɗaɓɓirgol Allah tum ko wiyete kon balla ɗaɓɓirgol mo barki ɗaɓɓirgol mo tigi ɗi joomi haray de hoynanan ko moni e wadde kon haray ko ɗum woni o bismillahi rahmani rahim ɗo haray nden o deftere meɗen eɗen fuɗɗade nde cheikh on ɓe maaki ko honno ɓe fuɗɗori deftere maɓɓe nden ɓe maaki i'lam rahimakallahu. se ndaari oɗo kalma i'lam rahimakallahu déjà se ndaari ɗaw se yiltike defte ɓeɗo karmokoɓe cheikh Mouhammad bin Abdul Wahhab defte maɓɓe ko ɓuri heewude kon ko ni ɓe fuɗɗori ɗe ɓuri heewude kon defte maɓɓe ɗen ko ni ɓe fuɗɗori kono noon se ndaari nde ɗo deftere maɓɓe taw usulu salasa on ko ni ɓe fuɗɗori nde ɗo se ndaari wona qawaidul arbaa ɓayde addi introduction deftere nden kaɓe maaki ɗon asalullah alkarim rabbal arshi alazim an yatawallaka fi dunia wal akhira andi ɗum noon ko introduction deftere nden ɗon donc du coup ɓayɓe cippiki leyɗon waɗi introduction maɓɓe on ko honno ɓe addi ɗon ko ilam arshadaka llahu li taatihi anna alhanifiyata millata ibrahim voilà sen ƴetti nden deftere maɓɓe so yiwe nden ɗum wona kashfu shubuhat kadi nden ɗon kadi ko ilam rahimakallahu anna tawhida wa ifradullahi bil ibad ɗon kadi ko ilam rahimakallahu ɗo fuɗɗori
ونادر دفتر مبني تفسير كلمة التوحيد دونك بما اعلم رحمك الله أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام دونك سنداري ko ilam fu don den defter mabbe se wi den defter mabbe kadi sendari wona maana tawhid ko be maaki don kadi ko ilam rahmakallahu anna awwala ma yajib ala ibni adam kal kufr bit tawhid wal iman billah bi maana defter mabbe pour hewde ko hayna waqid islam ko dum be fudo ko ilam anna waqid al islam 10 nawaqid wata abdul opini di foti tigi en ala judi duma o yoter men pandi hare ko hollu galen ko wonde pero karam ko be meden defte mabbe pour hewde ko ni o de fuddo jono hare ko fi hol do fuddo defte mabbe fi hol ko fuddo defte mabbe i'lam ko hon firi rahimakallah ko hon firi si goddo wiya ma i'lam ko hon i'lam ko no andi tan ko min fi'il alima dengan dijanji alima ya'lam i'lam ilmun woni jangu janji masdar odo fi'il meden i'lam bima'na jangu bima'na andino i'lam bima'na ko jangu bima'na ko ya andino na haro i'lam do ko hondo golle makko de bima'na kala ka i'lamun ari se hi i'lamun tum ko neɗɗo mo tata ko kala ko jokkuɗa ko yaati ko ɗum kalima o fi kala ko wonɗa e wadde ya ahi terto say ko a ɗaninoɗo haray finu say ko a walinoɗo haray immo jooɗoɗa say ko ka jooɗinoɗo haray hakkille maɗen artirɗe ka jooɗiɗa ɗon say ka darinoɗo ɓandu chaise jooɗoɗa koko wona e yewtere ɗo haray hiɗa duwa nande i'lamon ko ɗum o fi bimana ilam ko ɗum ɗon o hollata en firo makko on ko winnugo ɗen andu ko firo makko gonno bimana jangu anda ilam ko jangu anda mali ilam andu kono noon addugol mo kala ko hiiɗen oɗo ilam ko hollugo wonde he harayde ko wona e yewtede kon ɗo hiɗen duwa heɗade moƴƴa donc si tawini ni hakkille men en ala ko wonɗen e jangude ɗo ko wonɗen heɗade ɗo ni e bien acteur wontiji meɗen ɗin hegren ko gone arɗo way noon ko ɗum o ilam ɗo ko ɗum o fi way noon sen daari allah tika deftere makko no adde ilam to moƴƴa ɗani ko wi fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li rabbi surat muhammad no ko ka wiyata wattaqullaha wa'lamu anna allaha ma'a almuttaqin no ko wi wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa bashiril mu'minin aya ko o wi kanko allahu wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa bashiril mu'minin ma'lum annakum ilayhi tuhsharun ma'lum wattaqullaha wa'lamu anna allaha bima ta'maluna khabir ma'lum bima ta'maluna basir wattaqullaha wa'lamu anna allaha ghafurun rahim ma'lum ghafurun halim bima'na allah tisendari dun heri moƴƴa ka alqur'ana makko bima'na kala kayila o kalima andu hara ya akhi wattu hakkil kona e yewtede kon wattu hakkil kona e yewtede kon mali faida molanaɗo faida molanaɗo donc hara i'lamu ko ɗum firi donc so inni rahimakallahu yo allahu on yurmema so daari kanko koɗon ɗon ko minen ko nani defte makko ɓuuri hewde kon himo du'ani en taw enen wonɓe ɓen e jangude ɓeɗo noon ko karmo koɓe ɗen andi e wiyata kala koɓe duuyi allahu ƴettay kono si ɓe duuyike ɗum ko ɓuri hewde ko joyi meɗen o memen ko ɓuri hewde kon o ƴettay oyi donc oɗo karmo kojo meɗen du'ani en ɗo nini ni bi mana ka jooɗiɗa ɗo niɗa jangude andu yurmede allah fuɗɗima hewtude kisam yurmede allah ko ɗo hewno par ce que nelaɗo sa sallam ko honno ɓe maaki ko man yuridillahu bihi hayran yufaqihuhu fi ddin si allah faalanama ko wiyete ko moƴƴere ko diina kanko faamintama wona goɗɗum ngo si o faalanama ma moƴƴere ɗum ko diina o faamintama dey o innaali ko jawdi o hokkete o wiyaali ko cellal o jonnete o wiyaali ko hunde kaalo jonnete ko innuma nelaɗo sa sallam koɓe maaki koɓe humpiti
Allah ko humpitenge ɗengal niraɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko wonde man yuridillahu bihi hayran yufaqihu fi din. Faami si Allah faalanama mo moƴƴere ɗum ko diina o faamitama. Donc si tawi ɗum ala lawol janngugol diina ala e lawol moƴƴere ko ɗum fini ko ɗum siwiri ñande kala accituɗa janngugol diina kan andu a yi ka lawol diina kan ko janngugol minal mahdi ila lahdi nena so sallah no ɓe makir no donc du coup ko no wonde ko waɗi rahimakallahu yo allahu yurmema an bani adam an wonde fontude nde ɗo deftere nini hiɗa janngude yo allahu yurmema. En andi ɗo sen daari taw ɗo ko uslubu taw yani ko méthodologie taw kamko koɗo jogiti poɗugol himɓe ɓen ɓe janga deftere nden ɓe faama ɓe tabita e muɗum kadi. Andi neɗɗo noddowo e diina wonata ñaaɗuɗo wonata sattuɗo noddowo e diina o waɗa neɗɗo newiɗo haala weluka e dokka on tigi jeejamo ƴettamuɗay ka jiifama okkamo fiyo janngu jeejamo fiyo janngu kadi ko ɗum a wadde kom ɗokma makata mina waɗugol ɗum kono ɓay tun si o jaɓi sabu maɗa hiɗa mari baraji ɗin ton e biyen an wakkiloɗa jeeja on tigi fiyo janngu dina makko kam haalnamo haalaji weɗɗi haalaji fotuɗi teddinamo okkoramo ñamminamo kadi bimana fiyo ɗum fiyo jaɓo dina joomi maɗa kam par ce que e wiwde hon ɗum dina kam kako ma ka yaha sila faala ka yahay sa faalaka ka yahay haray ɓaydumterewal ngal ngal feƴƴe woni ala feere maggal min sike ɓuure moƴƴande ko immagol wengo e ngal terewal ɗum ngal yaada e ma par ce que islam o yahay ɗum na hande jama fuɗɗi sakkade ɗum wona hanki wona hekki hanki wona hande ko gila dargal honno wiyete ko gila aduna on weeti islamu e kufre ɗum no firude islamu e bidaa ɗum no firude oyi donc du coup neɗɗo siɗa noddude ko ɗum ɗo aɗa waɗi hay so tawi na juɗɗo wonɗa noddude koye hay so tawi ko kefeero kef wonɗa e noddude ko ñaa waɗata a duwaka ñaaɗude ko doyi ko ɗum ko ɗum Allah wi en ka suratul ankabut aya 47 ko ɗum o wi en wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan si tawi woni hewti onon e ɓe yimɓe kitabu ɗo ɓe mana alyahudu wannasara ɓe propre wonɓe sakkare ke dina so tawi hewti ka tawa ko ma yewton dina kam ko ma noddaɓe ka dina kono ɓe ni la tujadilum illa billati hiya ahsan so wona no moƴƴiri illa alladina hon ɗum illa alladina zolamu minhum so wona ɓen yimɓe toɗi ɓe par ce que naɓe fof koy so min nani miɗo yewta ɗo e neyanoɗen ɓeɗo heferaɓe wonaɓe fop bandiɓe ɓen waɗa ɓe bandiyagal ngal maɗum wona kamɓe ko ɓeɗo ɓe makirta non oɗo aya ko homɓe fanda ɗo heferaɓe homɓe fanda ɗo wodiraɓe hikma wodiranaɓe doyi mantaɓe fijo jaɗum fiitude ɓe natuga dina ko homɓe fanda gata ko yimɓe ɓe tawata haare a wajaki ɓe taw kono sa jokki goɗɗo a waɗi ko ete kon fof a jeeji a ñammi a waɗi ko ete kon fof a teddini a hokkitanma ɗon fewnden ɗon hunde kaɗa si hewtino ko tawi wala jaɓɓude few o sali ke o tabiti e ko sali kon on sago ko Allah wi kon ya ayuha nabiyu jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alayhim wa ma'wahum jahannam bi'sal masir donc Allah kono wi ko jahidil kuffara wal munafiqina habu ɓeɗo nafiqiɓe ɓeɗo heferaɓe kono mo wi kadi Allah wi waghluz alayhim diɓe maɓɓe sattu e maɓɓe andi no seeri e ɓeya wala tujadilu ka suratul ankabut to donc sen daari nokku o kadi e gandi ko Allah ko wi udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati l hasana kono mo watti ɗon wajadilhum billati hiya ahsana suratul fussilat naam so ari fussilat kadi Allah ko wi ɗo wonde udu ila sabili rabbika bil hikmati noddu e laawol joomi maɗa ngol bil hikmati har no wondi e hikma no wondi e hakkil no wondi e waajuji no wondi yani e misugol ko laba e ko foti fiyontigi nangu haala wi ko fiyontigi faamu diina kam
illa billati wajad on wete ayon suratul Fussilat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan. Saya hewtino ko katawa ko ma yewti da e mabbe ko ma tu ta dul ko ke joddo jodden way o say discussion wada hakkunde ideologie famugo dina kan e bien do haray e adde dadi didi e famudire kono ko bil honno ko no moƴƴiri kadi ko billadi huwa ahsan kono moƴƴiri non donc ça veut dire quoi haray ɗo ayan ko no fande rahimakallahu ɗo ko du'ana gole ko ne anagol monɗa on noddude faade e ngol ɗo laawol monɗa on noddude faade e ngol ɗo laawol haray ko on ɗo wona e du'anede ɗo oyi donc enen jannguɓe ɓen kadi wonɓe ɓen janngude ko ene wona du'anede ɗo ni koyen wakkilo tabiten biidnillahi tabaraka wa taala fi biidnillah ɗo nde ɗo moƴƴere wawɗen hewtude kono noon so noddi on tigi tawi wala jaɓude haray ko honto fewnuɗen koyo taw hande kadi ko qawlan baligo an ko allah wi addem déjà ke waɗi micro ji ɗo tinna tinna taw ok voilà donc haray ko ɗum ɗon donc ɗo haray kalmo ko ɗum o du'anima taw aw ɗo jambude yani suka ɓeɗo kalmo ko so du'anike en subhanallah o hasi kon jaboto ko hasi kon jaboto e meɗen oɗo ko o du'ani ko wiyete ko yurmede ɗo o du'ani ko wiyete ko yurmede haray noon ko on ɗon hakkude kadi ɓayde hande jamaji ɗo sendidira ko wiyete ko rahimahullah ma ɗum hafizahullah ma ɗum waɗa sifa ɗum ɗon haray ko on ɗon hakkude rahimahullahu e hafizahullah so daari wona hakkude karmokoɓe ɓen ɓeɗo winduɓe ɗeɗo defte ɗeɗen yewta fi maɓɓe karmokoji si yewtama ɗum innama hafizahullah wona cheikh Fawzan winde ɗo hafizahullah ma ɗum wonɗo wolude on fi cheikh on o wiya hafizahullah ko honɗum ɗum firi o karmokoɗo himo huuri o feƴƴinaali himo huuri o feƴƴinaali taw donc a waɗanimo du'a yallahu tamintinmo e dina kan yallahu tamintinmo e laawol makko ngol yallahu ɓeydumo e dina kan yallahu ƴettutumo e hewre ɗum ɗon ko ɗum waɗanɗamo du'a ɗon hafizahullah holli wonde oɗo karmokoje mona wolde fi muɗum himo huuri kono noon so karmokoje yewtama winnama rahimahullah ça veut dire ko feƴƴini a waɗanimo du'a ka o beeli ɗon donc joni hara ko ɗum kadi woni hon farq bayna al rahma wal maghfira yafe seeɗa siba ɗum welatalam few téléphone am goɗɗo noddiɗo allahul mustaan na sikki tun ɗe way continude haray hitango ɗum nanaɗi na yafe seeɗa voilà donc du coup ɗo ko honɗum wonde nge wadde ɗo joni inchallah eɗen jokkitaɓe téléphone ɗum sonde kadi o andi mi wata bloqude internet o par ce que ko zoom wonde jangguirde kono jamaji ɗi mon sa noddi goɗɗo min ko kala nodduɗo lan so tawi mi kuppima nde wotere a notti deuxiéme fois mi kuppi yalli wota notto hande kadi few wota notto on leer ɗon on di nottere gasa joni kadi ɗo nini mi anda honto wonude alhamdulillah naam ko ɗum si waɗi mbiɗo happinɗiɗi waɗugo goɗɗum ɗo par ce que wona o caméra mon utilise ɗo nini hande wona caméra mon ko goɗɗum gomon utilise tum caméra mum on ɗo mbiɗo attimo ga fi yomi wawa on se wadde par ce que andi conférence meɗen o hanki ka fi communauté développement meɗen o mi waɗa vidéo ha hande par ce que hanki no enregistrement noon gollaɗi comment on se waɗa gasa son on tum mi monta son on tum gasa waɗa exemple ji ni inchallah naam haray ɗum jokkitani wiɗen ko honɗon hakkude noon maghfira e rahma rahma ko noy se wii ko toranogol goɗɗo allah wona huuruɗo yo allah hawrindinmo e sawaba on yo allahu dandumo bakkatuji aroyayɗi ɗi kono wiyete honno rahma amma maghfira ko honɗum maghfira on ko neɗɗo mo tawata kanko sa wolanimo ɗum no bimana turi a toranimo allahu yo allahu yaafo bakkatuji makko feƴƴuɗe ɗi donc rahimahullah ɗo haray rahimakallahu allah honno karmo kojo ko du'ani en
i'lam andu rahimakallahu yo Allah on yurmema de hare wala ni ma du'a yo Allah on yurmema de Allah tabitini ko nda jamude ko ya Allah ko non ko goldo lawol du'a den ni jokkude okay joni non bay tunin andino nani karmo ko yon ko fuddori deftere makko nen ko i'lam en wi'i wonde kala ka oɗo kalima ari ko yadullu ala ihtimam yani ko tindina importance nden on hunde e du coup de arnojo yewten ko honno importance do non oɗo karmo kojo woni ko faala e yewtere nde deftere rahimakallahu o wi annahu yajibu alayna taallumu arba'i masaila voilà ɗo wi annahu andude ko woni haray enen jooɗiɓe ɓe ɗo joni haray ande ndey faame nde ko yajibu alayna no waɗɗi e meɗen nane moƴƴa dey no waɗɗi e meɗen karbo koɓe gonum addi ko wiyete kon waɗɗagol kongude no ara e muɗum moƴƴa karbo koɓe no ara arde kongude muɗum moƴƴa ko wiyete taw alwajib hara ko ka arabuɓe bi maana hara yowaki ka islam taw hara ko arabuɓe ko wiyete ko honno wiyete wajibun ay ko a sabit mana koko fukki koko yaɗi fukki ni wiyete wajib koko yaɗata ni fukko wiyete wajib ɗum noon hara ko ka arabu joni noon ko honɗum sharia on wi'i yani istilahan ma ɗum shar'an ko honɗum sharia on wi'i ko wiyete kon wajib ko wiyete kon wajib inda jumhuril ulama ɓuri heewde karmo koɓe ɓen ɓe maga wonde alwajibu ko alfardu ma ɗum allazimu bi mana alwajib haray ko ɗum woni ko wiyete kon farilla ko ɗum woni ko wiyete kon ko waɗɗi haray karmo koɓen ɓuri heewde kon ko ɗum ɓe yaari no jeeya karmo kojo goto woni Abu Hanifa imam mazhab maɓɓe on kamɓe ɓe maaki o woye kamɓe ɓe maaki honɗum alwajibu ko duna alfardu ɓe maaki alfardu ko fawqa alwajib bi mana yiɗi serti par ce que kamɓe ɓe maaki alwajibu koma zonna alay alwajibu koma dalla alayhi dalilan zonniyan ɓe maaki noon alfardu koma dalla alayhi dalilan qit'iyan kono sen daari fayda fof ko gotum e rannaɓe détail ɗin toon ɓalli e charhugol ɗum ɗon fof ko gotum ka tigi tigi téléphone ma mo soni kadi allahu mustaan nam ha téléphone soni kadi ɗum gasa hannde ko décrochegol koppugol téléphone ji kuwaɗe ɗen hannde nam donc wona imam Abou Hanifa woni madhab maɓɓe on kamɓe ɓe maaki o wayi haray ni wajibu on kanko o hewta ko wiyete kon farilla farilla on kanko no foori ɓuri wajibu o ɓe maaki kamɓe ko wiyete wajib ko wiyete farilla ɗow ko hunde tawata hara dalil ari laaɓuɗo pos sappi ɗum nden ɗon hunde hada huwa alwajib hada huwa alfarida ko noon farilla ɓe maaki wajibu on ɗon ko koko tawata dalil ari ko dalil on sappaki ɗum ɗon tigi tigi oyi normal man ko gotum kono sen daari mbeɗa kala koɓe tato ɗiɗa madhabuji tati wona honno madhabu imam Malik on e imamu Shafi'i honno imam Ahmad kamɓe ɓe maaki o woye haray de ɗum ɗo alwajibu ko kalfardi walfardu kalwajibi ko bi manan wahid ɓe maaki wonde alwajibu ko kalfardu bi mana wajibu on no wayi o farilla on walfardu kalwajib farilla on kanko kadi mo waɗi wo wajibe on ko bi manan wahid bi mana ko hunde wotere ko hunde wotere donc kono sen daari on defte wona honno wiyete tarif ji no woodi ɗi tawata définition ji gon woodi ɗi tawata no ka defte meɗen moƴƴa définition wonɗo mashhur fota fota mo tawata buy e meɗen ɗi jogiti buy e meɗen no gollitirde ɓe nanto ɓenama alwajib ko ma yutabu fa'iluhu wa yuaqabu tarikuhu ɓe maka wonde ko konko tawata si a waɗi a heɓay baraji sa addi a heɓay lette ɗum woni wajib kono no yoga e karmo koɓe usul ɓe kamɓe ɓe maaki o woye haray on taarifu ɗon on définition donc ko wiyete taarif ko définition
on ta'rifu ɗon haray mo woni naqis bi mana mo ɗuyti seeɗa kamɓe ɓe maaji ko honɗum ko wiyete alwajib ko ma yusabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqu tarikuhu al-uquba fi hono kamɓe ɓe maaji o waye innugol ɗum ko simi waɗi goɗɗum heɓe baraji yani ko konko tawta simi waɗi mi heɓe baraji o waye na ɗum non ko konko tawta si a waɗi hara hiɗa joggiti kadi no waɗɗima ya waɗu imtithalan bi mana allahu wi'i yo mi waɗu ko ɗum mi waɗirani yani allahu waɗɗinima mi waɗu a jogitiki ɗum ɗon waɗɗi hoore maɗa waɗi ko ɗi baraji ɗon heɓata ko noon le woni sa waɗi ɗum hunde ɗo a juuli ɗum yani a jogitaki anniye ko allah wonde a juulande maɗude a juulirde par ce que mo waɗɗi ɗum ɗo e maɗa a juuli ni tufi goɗɗum ko sa faala a juuli a tintino juulirte noon ala fusto ko ɗum so ɓe maaki wonde o waye wiyetaki ɗum ko gollal ngal tawta si a waɗinga heɓe baraji ndi ko gollal ngal tawta si a waɗinga a waɗinga hiɗa faami kadi wonde koko waɗɗilan waɗi hada huwa alwajib ɓe maaki kadi wiyetaki kadi ko konko tawta si a acci ɗon a heɓe leɗɗe ɗum no yonata kadi ko ɓe maaki ko honɗum ko konko tawta si a acci hara hiɗa handi e leɗɗe ɗe kadi andi e wiyata goɗɗo so yari beere emo wari leɗɗe so waɗi zina emo mari leɗɗe so fembi waare makko emo mari leɗɗe so daasi coñci makko ɗi woni gorko emo mari leɗɗe e biya sonna ɗum kadi so faali ɗi coñci makko emo mari leɗɗe so tentini coñci makko ɗi emo mari leɗɗe so yaltini yani ko duwaka ko yaltude ka yaasi harnano sharia wi mon himo mari leɗɗe oyi kono ɓe maaki wonde ɗum ɗon no ɗoyti dey haray wiyetake ɗum so waɗi ɗiɗo biijo heɓay leɗɗe dey wiyetake ɗum ko wiyete so waɗi ɗum ɗon himo handi e leɗɗe allahu ɗen ko allahu andi ene mi leɗɗay kaari ka mi yafa ɗon manda c'est pas différence o andiɗa e yiɗi wonde so waɗi yo aqam o lettete ɗo ɗum wiye kala ko musulɓe ɓe maaki o woye ko honɗum faanda ɗo ko sa waɗi ma ɗum a waɗi oɗo bone wiyetake a naato e yiite ma ɗum joni meɗen lettete ko wiyete haɗa meɗen hulanma de lette allahu ɗe meɗen hulanma lette allahu ɗum si goɗɗo ene ɗe mari biɗi ka meɗen ɗo wari ke mayi ɗo naatu yiite mayi o konte tolal yaasi kombo wi'uma ɗon ko yiide fokkete konte tula ɗum no ko yaro beere ni hade o ko waɗo zina ko ɗum wonno golle makko konto ɗum windi wode mo waɗi ɗum allahu wata mo yafani ɗum ala gasa mo tuuɓi so feƴƴini anda ɗanni ko ɗon sakkitori jama joyɗi ɗum kam meɗen yejjiten ɗum ko neɗɗo hombo mayata ɗo laaɓa poyi ko yiite o natata ko kefere ma ɗum shirko o hay so tawi noon imo nodditi juɗɗo goy hay so tawi noon mo juulɗo e janɗo goy so tawi ɗum ko neɗɗo shirko o si o maayi ko yiite o fokkita ɗum noon a affirma ko laaɓi poyi par ce que ko kefere kef haray ko en wakkilo noon ɓoyto en wiili buyi no jeeya e muɗum ɗo ko tawatan profite muɓɓitani ɗo himɓe ɓe tawata himɓe wadde ko ko wiyete ko shirku ko ɓe karmokoɓe meɗen karmokoɓe batini karmokoɓe daarayɓe karmokoɓe daarayɓe ɓe daaran enen ka meɗen ɗe mari probléme boyi kono ari tawan karmokojo ɗo yo daaran arsike ma on tawa mo imo weƴƴiti gatane mo jooɗi ma emo waali pelɗi gata ɗen fof no e makko o ala hay gotu ka o waalo sa ara ɗum o sankinta ara ɗum yo darane yo uddanma arsike yo nangu kata mo haɓɓa o ɗaɓɓita arsike mo firtamo konto ittata ɗum honto ala allah konno wi'i yuliju lleyla fi nnahari wa yuliju nnahara fi lleyl wa sahara alchamsa walqamar kullu yajri li ajalin musamma dhalikum llahu rabbukum lahu lmuhaq walladina tad'una kono noon falno e arde walladina tad'una min dunihi ma yamlikuna min tahmir ɓeɓe wonno yawde toroton ɗo woni on tigi maayi mamo huuri yawgol e gaɓoruji himɓe maɗo yawgol ka goɗɗo toromo allahu wiɗi ɓe yimɓe ɓe wonno yawde ka muɗum ɗo koye forowol tawarore ɓe jogitanaki hoore maɓɓe
forowol tabaru ƴakka haalanna kum heddo kum ɗon liɓa to on neɗɗo batinede mo yata ka muɗum yo firtani arsike on o haɓɓanama kata on ko hay ɗum o jogitaki o alana hoore makko. Allah wi e monɗum in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walaw sami'u mastajabu lakum wa yawma alqiyamati yakfuruna bi shirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. O wi honɗum ɓe ɓonna noddude ɗon la yastajibu lakum yaani hiɗa noddude ɓe ɓe alama e nande ɓe alama e nande. Naam, ayan ko ɗum يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الحق والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم سندوري كبيرو سولاني كبيرو وانا نيلم سوغالي كهاك بي وانا نيلم لا يسمعوا دعاءكم بين نتالهم ونبيا هاي بككبروجي ko mawɓe amen waɗi yaade feƴƴinno ɗo hara min ala e jiiɗade ndiyam acci samude waɗite men ndiyan ɗan ɗan saƴa waɗitere men jiiɗo waɗito jiiƴan ɗan wela wallitolam modiyam mo hiɗanmi ɓuri sina an allah wi on ɗum in tad'uuhum la yasma'u du'aakum billahi ko allah on jewtude ɗum ɗo. Allah wi in he ɓe ɓe onde joraade ɗon ɓe ala nande ɗum ɓe ala en nanande ɗum. O ɓeytani e honɗum walaw sami'u mastajabu lahu ene hay so tawi ɓe kadi ɓe nande on kadi ɗo ɓe ƴamotako yani ɓe ala on nande ko ɗon hakki taw ko noon si tawi noon hiɓe nande kadi ɓe ala ɓe wata on jaɓade ko ɓuri holɓinade kon wa yawma alqiyamati yakfuruna bi shirkikum kadi yawma alqiyama dangal ngal dari ke ɓe darɗo ɓe no allahu menen de menen namen inni immini ɓe yoɓe alko amin ɓe waɗa menen woni kade wona men innino ɓe yoɓe alko amin ɓe waɗa woni kade. Allah fermir aya honɗum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Allah wi'i ala wawɗoma humpitude ɓuri humpitiɗo o. Ndaare joomi meɗen o humpitay ɗum ɗo o wi'ay gat ala wawɗom humpitude ɓuri humpitowo ɓuri humpitiɗo o yaade haray ɓeyno karmo koɓe ko woɗɗitagol ɗum ko gollal ngal tawata ko yaltinal ngal islamu fes manda seeɗa gandi ɗum ande ne ɗum wolde wonde taw hiɗo non moƴƴi janngugol piiji buye gando e o sey ya immuɗo yaha ka karmo kojo batineɗo yo walde taw ƴiƴam ganda o wela yo walde tolan meɓa ƴiƴam buy yo walde tolan magasin an on heewa yo walde tolan moƴan hiɗanmi yo walde tolan honno moƴan anasina sifa ɗin ɗi yo walde tolan yo walde tolan yo walde tolan ko shirkun billah lawana en boy ko gollal ngal tawata si a waɗi ngal gila nden ñande ya ahi ma ya ukhti wona a juuɗo anda so tawi en gandi ɗum watten gila moƴƴa ko gollal ngal tawata si a waɗi ngal ɗum wona a juuɗo na a juɗɗo fes ɓawa waɗugo ngal ɗon gollal wona a juuɗo dey sa mayi on sey ka hay so tawi sa mayi on sey kadi ko yimɓe ɓen hay duuluma jomumen ƴettata ɗum a hewtay ko makko ko wonɗa e golle kon fof o lanti haaju makko ala e muɗum on sey fiyolu par ce que a shirka nimo waɗetake fewu woɗi to en se waɗi mbiɗi fewu rewen allahu kanko tum ayeɗi buyno ari allahu wi honɗum suratu dhariyat aya 56 wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun aya go wonɗo ka suratul nahli walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu llaha wajtanibu at-taghut aya go israil wi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana aya go wi wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'a rewe allahu dey wota shirka mo hayɗo hunde ko ɗum ɗo wonno diina annabaɓe ɓe ko kala ko waɗɗen ka hoore leydi ɗo say a shirkanari allahu jomi men o wi o humpitenge ɗe ngal neraɗo sallllahu alayhi wa sallam neraɗo sallam ɓe maaki wonde
si neɗɗo o tawi lan ka hoore si allahu wi'i wonde so goɗɗo tawimo yawmal qiyama maya tawa allahu tawa boneji maɗi no fota e pelle boneji maɗi ko heewi ko ƴetta e pelle allahu wi'i wonde si tawi a fotti e makko ina wonde ɗi boneji maɗa ɗo o ndaara tawa a shirkanani mo allahu o yafotoma ko bonɗama ko haaju makko alama o yafotoma o naadama aljanna haaju makko ala e ko bonnuɗama ko sikkuɗen en duwaka jangude tawhid faani woɗɗito en ko wiyete kon shirku ko ɗum adden ka hoore leydi ɗo to goɗɗo naate janngol kala ko janngete wacca ko wiyete ko tawhidullah ko ɗum adden ka hoore leydi ɗo hulen tawgol joomi meɗen tawa ko yangi tum waɗɗen ka hoore leydi ɗo hara en wawata yiltitade kadi moƴƴinoya ha hande en meeɗa nande goɗɗo no yeehi arti e meeɗa nande ɗum donc haray waɗɗen hiila e ɗum ɗum moƴƴa wakkiloɗen woɗɗitoɗen koko wiyete ɓeeɗo karmukoɓe baafi koko wiyete kon siha nela sa sallam ɓe maki wonde sa yehi ka karmukojo baafine ɗum ara haka makko ɗum oɗo karmukojo o wolanama ka hunde ka ɓennama hunde kaari immoɗa yaha hara gonginare mo ko wooli kon nela ɗum ɓe maki allahu jaɓantama julde 40 jours kam 40 yawman fi tun ɗa yehi tun fendimo kadi innuɗa ko wooli ko wonano wondi ɓay tun ɗa yehi ka makko 40 jours joni meɗen memata julde ma nde no wolɓinigoy jogen woɗɗitode ɗum moƴƴa si ɗum yaari furnaki ga yaari hirnaki ga enen woɗɗitode moƴƴa ko wiyete ko shirk ko wiyete ko yawgol kamko ko batine yallahu dandu en maayi ko de ɗum kala anduɗo ka gurna makko waɗi ɗum wallahi si lanni ɗo yo tuubo rutto kisam o toro allahu yallahu yaafomo bonere needi ko waɗi kon sattere ɓerde ko waɗi kon yawde ko holli kon allahu yallahu accanmo joni meɗen o accani ko wiye honɗum kala ko boni ɗen mo o accanayi donc haare waɗen ɗum noon ɗo yo lawade en anda sen waali desten finay bimbi waɗen ɗum kikiɗe ɗo certitude fus ala en finay bimbi waɗen ɗum kikiɗe tuuɓe o ruttoɗen ka makko voilà arten ka deftere meɗen i'lam rahimakallahu annahu yajibu alayna no fawi en taallumu 4 masaila janngugol piiji 4 bimana andinagol piiji 4 hande janngino fiil honno taallama yataallamu taallum ko masdar on fiil woni ɗo ni yajibu alayna taallumu ay andinagol 4 masaila 4 masaila piiji 4 ɗiɗo piiji 4 ka gurnan meɗen de duwa andude ɗum ɗo cheikh fawzani ɓe maki wonde ko ɗum ɗo woni sababu saadati l insan neɗɗo fiya male ka woni ma hoyɗa welti ɓerde ma nde wewla yeeso ma woni jalba piiji ɗi fof mi maana moƴƴire ɗiɗo piiji 4 ɗen duwani andude haray ko ɗum ɗon tigi tigi woni cour meɗen on hande ko ɗiɗo piiji 4 woni joɗande meɗen nden ɗo hande nam hara hunde arandere nden ko honɗum ɓay karmo koje wiyen wonde haare ande nde no waɗɗi e meɗen andugol piiji 4 e ɓe landuɗen hoore men ko honɗum woni ɗiɗo piiji 4 sual muhimmun jiddan question importante du coup o wi honɗum ko al ilmu ko janngugol al ilmu ko janngugol ma wiyen al ilmu ko gandal ngal awa moten wi janngugol de wiye gandal ngal wona noon gandal wiyeten kadi koy e wiyata gandal ko gandal ngal wiyeten misal ngal wono jonnude mina en laɗi e laɗi kin no seedi addanoyan laɗi ka pori addanoyan laɗi kin no serti laɗi kin koki wowuɗa defirde kin ko wowuɗa hoɓirde leemune kin ko wowuɗa wadde hunde bimana ko wowuɗa gollitude e muɗum ko kin ɗum wiyete laɓi kin adanan laɓi o laɓi komi heeɗi o
kami tiki wo ila bikin alkum on say donc haray al ilmu ko gandang kal na haray no non karmo ko don mo wi uden ko hon e gandal fanda o andi wi don ko al ilmu ko pidi nay do alen ande bay karmo ko wodi di defter makko no inno ko den hondum ko pidi nay honno wiete do alen andude honde aranden ne ko gandal kal karmo ko mo firande non ko hon e gandal fanda o karmo ko mo maki ya Syekh haray do wawi e jokita na inshallah amir men haray do wawi na mandong sikit no haray man aktive micro mat on tinna ya fe voilà ok haray amir do wawi na bande kadi ngon non sen continue inshallah nah 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 okay donc haray continuing mira bidano inda sayda tawtin i'lam andu rahimakallahu ya allah yurmima annahu qawni yajibu alaina nuwaddi en ta'allum andina gol arba'i masaila landinai landa aranangal ko won hunde aranere den kamu ko bembe maji ko al ilmu ko gandangal na to no hare ene ko gandal won faada do iden hani andugol dum don kadi boy ene ko informatique faada do ko géologie faada do ko physique ka ko chimie ka o oye ko biologie ka ko gandal taali dum ko gandal hongal fanda do karmo ko longo daraki dum innu ko den gandangal o fiqtani haray ko honno e gandal fanda karmo ko longo maji al ilmu huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah bima'na ko gandal hongal fanda do kamo gojo mo maki wonde hare ko gandangal tawata al ilmu huwa ma'rifatullahi ko gandal andirgal Allah on wa ma'rifatu nabiyhi gandal andirgal nelaɗo on annabajo makko on yafe gandal andirgal annabajo makko on wa ma'rifatu dinil islami gandal andirgal dina islamu kan bil adillati wondude e dalil na hada sini ilmu do arenta ka arabu ben kon arabu ben kambe yani arabu tigi on do kayam ko be luga yang ko be kambe ko honnu yani bebe taw ko langu mabbe ko honnu wiete taw al ilmu ala araji ka dina taw kambe be maaki al ilmu ko huwa idraku shay'i ala ma huwa alayhi idrakan jazima Syekh Utsaimin kambe di ko ni be andir ka deftere mabbe idraku shay'i Syekh Fauzan ka sharh mabbe kambe ka kono be andir idraku shay'i ala ma huwa alayhi idrakan jazima bi ma'na ko hewtita gol hunde ara ha hewtitonde sa hewtitike nden no hunde naam hare den jokkitade inchallahu tabaraka wa taala naam ɓe maki ɗo huwa idraku shey'i ala ma huwa alayhi idrakan jazima bimana ko hewtitagol hunde hewtitonde ka tigi tigi mayre yani hewtagol ɗo ko honɗum bimana hewtitagol hunde nde tigi tigi ko ɗum woyete ilmu ka arabu ɓen idraku shey'i ala ma huwa alayhi idrakan jazima
donc aren non joni ka karmo koɓe ɓen kamɓe ko honnum ɓe maaki ko wiyete kon al ilmu ko wiyete kon ganda kamɓe ko honnum ɓe faandi ndaren taw définition karmo kojo meɗen on kanko ko honnumo maaki ɗo wa marifatullahi wa marifatu nabiyihi wa marifatu dini l islami bil adilla na so ɗum ɗon feƴƴi ndaren wona ko honni karmo koɓe yewti e muɗum seeɗa yafe ok ndaren seeɗa ko honni karmo koɓen addi e muɗum se ndaari wona cheikh uthaymin kamɓe ko honno ɓe maaki al ilmu ɓe maaki ko marifatullahi aw marifatu ma anzala allahu ala rasulihi min albayinati walhuda bimana ko andugol ko allahu on jippini kon e hoore nelaɗo makko on hara kadi ɗum no wondi e dalilu laaɓuɗo poyi hara andira e ɗum ɗon qur'an e sunna bimana kamɓe ɓe maaki kon ɗo wiyete gandal bimana gandal ko ɗum wiyete gandal ko gandal ngal tawata a anday ko allah on jippini kon e hoore nelaɗo makko harɗa andiri ɗum qur'an e sunna ko ɗum ɗo wiyete gandal bimana ko ngal ɗo gandal ɗum ko faada ɗum ɗo ko définition tarif mo cheikh uthaymin waɗi on sen ƴetti tarif wona ɓeɗo karmo koɓe meɗen woni imam ibnu qayyim al jawzi kamɓe ɓe maaki al ilmu ko wiyete gandal ko qala llahu qala rasuluhu wa qala sahabatu hum ulul irfan ko wiyete gandal ko allah on wi'i nelaɗo on maaki sahabaɓe ɓen maaki ko ɓeɗo woni jomiraɓe gande ɗe bimana ko ɗum ɗo woni gandal kala ko wona ɗum ɗo on la yusamma ilman wiyetaki gandal manda sen faami yani ka sharia ko ɗum ɗo wiyete gandal abou oumar kamɓe ɓe maaki ɓeɗo karmo koɓe molanaɓe kamɓe ɓe adi o wayi kamɓe kadi yani kamɓe kadi addi définition maɓɓe on perception maɓɓe ko wiyete ko gandal ɓe maaki al ilmu ko marifatu lhaqqi biddalil fa kullu ilmin laysa lahu dalilan fa huwa taqlid bimana ko andugol gonga kan biddalil yani kala ko watta ka dina maɗa ko biddalil hiɗa mari dalil muɗum désactivé micro ji ɗo tinna taw ɓay anne jamaji fuɗi activé micro ji ɗi wota en soñdo pandi voilà mbeɓe désactivé fuɗe kono ƴetten tum pen tigi tigi waɗen fewdo ɗo woten obligé waɗoy kono se et voilà ok donc ɓe maaki kamɓe ko andugol gonga kam marifatul haqqi biddalil andugol gonga kan andira gonga kan dalilu laaɓuɗo poyi après ɓe maaki honɗum ɗum ɗo noon heɗoɗe moƴƴa fa kullu ilmin laysa lahu dalilan fa huwa taqlid ɓe maaki wonde kala gandal ngal tawata ngal ala dalil a jogitaki ɗum ɗon dalil hala ko ñembi jokkuɗa ene ko jelo e meɗe woni ñembude awa ka nder dina si wii ɗum e ndaara e nder 100 personnes on fof 100 personnes gasa wiyen 500 personnes ko gooto ƴettata hakkude maɓɓe tawata kala ko waɗata ka nder dina makko o waɗira ɗum dalil laaɓuɗo poste hara lamtoma mo andi iɗa juule ko fiwnoɗa juulande allahu wi'i hino aya on hino nelaɗon ko maaki kon iɗa salligade ko fiwnoɗa salliganade hino allahu wi'i woni ko nelaɗo maaki kon hiɗa masalan juulugol ngol ko tamugol juuɗe misal koye tamu juuɗe ɗen misal on rettuɗa ɗum allahu wi'i nelaɗo maaki yani kala ko waɗata ka nder dina maɗa la budda laka min addalil ko mataw hiɗa ma dalil honto ɓeɗo woni e meɗen eɗen fanɗi moƴƴa kono noon hiɗen wawi wonde sifa ɓen himɓe ko wakkila goto wiwɗen hanki fixoɗen objectif wote waɗan hoore meɗen limite fixon objectif ñumen ɗin waɗen action on inchallah duuɓi ɗi duuɓi tati 10 ans aroya ɗo na on neɗɗo goto biidnillah haray kamɓe ɓe maaki kamɓe ko noon ɓe addiri na joni noon so wi'i wonde ko wiyete gandal ko marifatullahi al ilmu gandal ngal marifatullahi haray ko andugol allahu on haray ko holɗum woni andugol allahu on no joni bonne question
ko honɗon andugol allahu on par ce que en wiyama wonde ko piiji nayyi hunde aranerne wiwɗen ko gandal ngal haray noon ko honɗum ngal ɗo gandal taw ko gandal ngal tawata sa jangi ngal ɗon a anda e allahu andugol allahu ko honɗum ko piiji tati ko rububiyya uluhiyya al asma'u wasifat rububiyya ko honɗum bi maana hiɗa jaɓi wonde ko allahu jeeyi kala ko suttiɗa an sutiɗon tigi ko allahu jeeyima kadi ko kala ko tawata hiɗa renti kala ko wata yiltindirde ɗe giɗe maɗa naɓirade kala ko faalaɗa ko joomi meɗen jeeyi ko kanko woni ko tagi ko kanko woni ko tagi ɗi téléphone ji meɗen ɗe otoje meɗen ɗi avion ji ɗe yeyten kala ko woni ko honɗum ko allahu woni ko tagi enen joguiɗi piiji ɓuɓennama goɗɗo créé hunde kaari l'homme ne crée pas neɗɗo moƴƴinta il découvre o découvre ay woni kanko création ko joyi meɗen joguiti kanko découvre ay woni o moƴƴina kono ka asli ko allah ko tagi donc rububiyya ko ɗum ɗon tawata hiɗa gonɗini hiɗa andi allahu ko kanko tagi piiji ɗi fof ɗum wiyete rububiyya ɓuuri hewde ko nongo fayden fof ɗen jaɓi ɗum ɗon koko uluhiyya on probléme o uluhiyya on ko honɗum ko allahnkaako ngon bi maana jaɓangol allahu ko kanko woni allahu on ko ɗon on probléme kanko tun on kanko tun on par ce que kala neɗɗo yawɗo ka karmakojo batinejo ma piiji gono toon ɗi tawata hiɗa wadde a jogitaki uluhiyya yani hiɗa shirkande allahu andi a jogitaki wonde ko kanko wawi wadde konko nde a wadde ɗon walliteme min ngala e jiiɗade walliteme ndiyana ngala e saƴude ko joomi meɗen jogiti ɗum ko joomi meɗen jogiti ɗum in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walaw sami'u mastajabu lakum wa yawma alqiyamati yakfuruna bi shirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir na haray gonɗo sengo ko ɗum ɗon donc uluhiyya on yo taw ko allahu tun kala ko woni ko allahu landotoɗa mode yo taw si a wulle jeeja si a sunoto si a wullitoto e muɗum ko joomi maɗa fewtata ko joomi meɗen fewtata si a wullay e goɗɗo wulle allahu e wiya alde wota toro goɗɗo ɗo okkeɗa joggu paɗe e wiya alde ɗum e wiya alde ɗum waɗetake par ce que ko wiyeteɗo ɗum on en are ko ɗum yaaji moƴƴa ka yeeso deftere ko honɗum fanda ɗo wonde ko allahu ɗum landete ida jonna ɗo ida joɗɗina liɓana ɗo wona saku maaro kon 100 kilo an ko 50 kilo pesata ɓennima ronde saku maaro kon 100 kilo andi aya graño no feƴƴa du wiya yo ronde ɗum noon ko wallitagol na ɗum ɗum fanda yani ko immagol ɗo yaha gonɗina goɗɗo wayde waɗande hunde kaari ko tawata ko allahu ɗum no hertori ko ɗum woni ko fanda kon ɗo donc sen andi allahu ka allahnkaako ko tagu anden mu noon ko wiyete kon assifat ka indede makko e ka sifaji makko nde manno probléme no moƴƴa ka inde makko en duwamo andude ka indede makko bi mana allah so wi sami'un ko nanowo basirun ko hiyowo sifaji no piiji fo eɗen andi si feƴƴi ɗum ɗon ka sifaji makko sifaji ɗum ko honɗum so allahu wiye himo mari koyɗe jaɓe himo mari koyngal ma mo mari koyɗe so wiye himo mari hunde kadi mo mari ko honno koyɗe makko ɗen huway woto haaju men yahoye ɗum ɗo ko kala ko humpiti en allahu wi wonde himo laaɓa kono ngare makko ki wayi oto haaju men woni ɗum ɗo ko ɗum won gonɗingol mo ka sifaji makko manda se famin gonɗingol mo ka indede makko gonɗingol mo kadi ka sifaji makko sifaji ni ko won ɗum a ala imaginde kono joyi maɗa wayi joyi maɗa so wi masalan himo hiƴƴi en ma goɗɗum kono giggol makko wayi o haalnani kono wayi yejjite hadise goo no woodi kana sa sallam kadi maaki wonde allahu mo mari koyngal mo mari koyngal kono koyɗe makko ɗen wayi kanko joyi honno koyngal makko nga wayi par ce que ko koyngal ari kono koyngal makko kanko allahu wayi o humpitaren ko honno e bien wallinen ɗo ko yeɗu ko humpiti en konko yeɗum ɗo nen ƴettude dow sifaji ɗi kadi en respecté ɗum no har na miijagol imagine ko honno joyi meɗen wayi laysa ka mithlihi shey'un e hunde ala no allahu wayi
hay hunde alano Allah waɗi bi maana alano miijo totta ha wiya no mi taƴini joyi meɗen ko ni wayi ɗum ala ɗum noon ala ka miijotoɗen e yahi ha nokkugo wiyen joyi meɗen ha kaza ko ni o wayi ko ɗum so waɗi daren tum Allah koye ɓe ɓiɓɓe adama kono wayi ɗum no seedi ɓiɓɓe adama si a torike kaarijo sa ɗuɗɗinimo toragol tum okkoran waɗanan o añete hayso ko ɓiɗɗo ma goyi hayso ko biro ma hen goyi sa ɗuɗɗini tum fontugol jungo waɗu ni okkoran o añete kisam o wona e ɓiɗɗo añaɗon hakkude ɓiɓɓe ɓen fof fiyon num par ce que toujours an ko toragol bañaram ko noon wayi wona koyen fof ko noon wawde so ɗuɗɗini toragol ɗum goɗɗo ɗimmojo meɗen mawɓe meɗen kala won ɗo o añayi allahu noon ko si a ɗuɗɗinali toragol mo o monano en enen e koyen gotum ko sa torakimo o monanoma o lettirama sabu ɗum ɗon sa torakimo ko a ɗuɗɗi toragol mo allahu no hiɗi torede par ce que ko kanko jogiti ko hokkete kon ko kanko jogiti ko lannata toromo kanko o jonne toromo kanko o jonnama nam haray goɗɗum sen goɗɗum noon sifa toon a goɗɗina e woni ko honɗum woni ka sifaji makko kadi ko honɗum kanko joyi meɗen o sifitori respecté ɗum ɗon wonani ɗum ɗon ko honno o wayi o waye ko yeru ko humpiten kon nuɓmi inen goɗɗini ko yeru ko haalanmen koko noon en ƴettude ko honno yeeso ɗum wayi to haalino woni e muɗum nam haray ko ɗin ɗon piiji tati woni fii andugol Allah o andi wiwɗen gandal ngal ko honɗum al ilmu ko marifatullahi joni wi andugol Allah on ko gandal ngal ko honɗum kadi o marifatu nabiyihi e andugol annabajo makko on voilà annabajo makko on ko honno o andirte ɓe makay ko piiji nayi ko nasaban kholqan khuluqan dinan ko ɗiɗo piiji nayi nasaban ko honɗum ko andugol ɓay tun i wiyama wonde ɗe duwa an gandal ngal ko andugol allahu anda nelaɗo makko on andugol nelaɗo makko on kadi andugol allahu déjà sifikenani ko honɗum e honɗum duwa andugol nelaɗo makko on kadi ko honɗum e honɗum honɗum duwa ko piiji nayi yo taw hiɗa andi dambe maɓɓe ɗe mi waana nelaɗon ko hombonno baabe maɓɓe ko hombonno biro maɓɓe ko hombonno soro maɓɓe ko hombo wonno bappa maɓɓe ko homɓe wonno giɗal maɓɓe ko homɓe wonno soro maɓɓe ko hombo wonno nelaɗo on ko duuɓi jeeɗuɓe nelira yani ko andugol gurna maɓɓe dambe maɓɓe ɗen e nokku kaɓe iwi ɗo tigui ko honto adde branche o téléphone ɗo tintinna sikki tout c'est pas la peine ok na ko andugol ɗum ɗon e voilà ko andugol ɗin ɗon piiji komi sifiɗo dambe maɓɓe ɗe nelaɗon ko honno ɓe wiyete honno inde maɓɓe ɗen ko honno bappa maɓɓe ko honno wiyete ko honno bappa maɓɓe ko sahiboɓe nela duuɓi ɗiɗi ɓe feƴƴiniri ɗum noon woɓɓe meɗen a anda ɗe duwa andude ɗin piiji ko ɗum ɗo duwa ɗen andude ha na natugol e janngugol ko jannguɗen wo e wiyade de goɗɗum ngo janngitake komi yiɗi wolangol en kon haala wona ko wiɗi fi a woola goɗɗum ngo newata nana ɗum e radio ma nana nokku go kaari wi hunde kaari tawana ɗum o wi'i voilà haray gande ɗen fof no jangge bien sûr na gandal waɗgol karmo ko yagal vidéo na sifatno mi faandi gande heddiɗen hinde wawe janggede inchallah nam haray wiɗen nasaba ɗen andi dambe maɓɓe ɗen jon anden ɓe halqan tagu maɓɓe ngon nelaɗon konno ɓe wawmo ko jannunoɓe ko juutunoɓe hayɓe ɗuɗuno ɓandu ka ɓandu haɗi ɗuuɗa sukuru maɓɓe haɗa ko honno wawno haɗa ko fembinoɓe kawa mamadou sukuru juutuɗo ka ko honno kono guite maɓɓe ɗen wawno yani ko honno nelaɗon wawno bi mana defte no woodi no winda no wallina kono en sodata deftere en sodata deftere few en sodata deftere iɗen faala noon gandal aɗa waɗi ɗum no jikkuji meɗen soodugol defte
nande ko en wawa jangude na haray a ande mbaadi maɓɓe nin no ɓe wayno hunde tamirnen ko hon ɗum ko huluqan bi mana needi comportement maɓɓe on neɗa ɗon ko honno ɓe wondirno e himɓe ɓen ko honno ɓe wondirno e sonna maɓɓe ma sonnaɓe maɓɓe ɓen awa tawi ko sonnaɓe ko honno ɓe wondirno e nelaɗo on enen kam ɗum ɗo aɗen andude sonnaɓe ɓe ñaami ko honno ngal wondi ngal ɗo wonirno nelaɗon ko honno gérayno probléme ji maɓɓe ɗin ko honno ɓe yewtirayno e himɓe ɓe ko needi honno ɓe jogitino kono ɗo woni andugol nelaɗo on yani jikkuji maɓɓe ɗin jikkuji maɓɓe ɗin ande ɗen wakkilo ɗen jangi ɗum faamen ɗiɗo piiji fof ɓen wawata janggoy ɗum ɗo faamen se janggal ko wiyete kon lugatul arabiyya mi wolana en ɗum en yangoto ka gurna meɗen hama en se fuɗɗorade ka fuɗɗorte ɗon se perdi asli on en heɓata fus e koko wiyete gantal na donc sen feƴƴi ka huluqan woni comportement maɓɓe on ko hono ɓe wondirno e sonnaɓe maɓɓe ɓen ko hono ɓe wondirno e gollaɓe maɓɓe ɓen ko hono ɓe wondirno e musidɓe ɓen fof ko hono ɓe wondirno ɓen no yimɓe fof sen feƴƴi ɗum ɗon e yani mi mana jangi ɗum ɗo a andi haɗa ko honno hikkata ɗon kadi ko diinan diina maɓɓe kam ayi ma amara wa ma naha ko ɓe yamiri kon yen waɗu e ko ɓe wi'i ko yen accu ɗen duwa andude ɗum ko honno andirte ɗum en ala gandal ko honno heɓirten gandal en janggali ko wiyete kon arabu cheikh l'islam ibn taymiyata ɓe maaki ɓe ɓenni faalam yani anden inna alqur'ana maɗum inna nassu alqur'ana al arabiyya ɓe mana nassu qur'anu on ko winda kon koye arabu ko winda ɓe maaki honno wiyete sunna nela ɗon koye arabu winda ɓe makani ɗum joni noon faamugol qur'anu e sunna ko wajibi e wi wajibu nanen ko honɗum ko ma yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqu tarikuhu al uquba komi tawata ina duwa wadde donc ɓay tum faamugol alqur'ana on e faamugol hadise on koko waɗɗi cheikh l'islam ibn taymiyata ɓe maaki cheikh l'islam maɗo e komi yewtanten komo wiyete cheikh l'islam par ce que koɓe ɗiɗo nde defte noon nde janngude ɗo ko cheikh l'islam no toon woɓɓe kadi wiyeteɓe cheikh l'islam ɓeɓe mo yewte fimum no cheikh l'islam ibn taymiya ko ɓeɗo feƴƴi taw noon si ɓeɗo ari non ɓe ko woni en janngude ɗo fimuɗum ari ibn taymiyata ɓe maaki honɗum ɓe maaki ɓaytum janngol qur'anu faamugol alqur'ana e faamugol hadise yani sunna nelaɗon ko hunde waɗɗinde ɓe maaki kala ko heɓorta hunde waɗɗinde nden ɗum hunde wona waɗɗinde kadi mi anda si nani ɗum awa mi anda si en faami ɗum qur'an faamugol ɗum koko waɗɗi sa faamaɗa heɓa e lette faamugol sunna nelaɗon koko waɗɗi sa faama ɗum heɓa e lette mi mana sa maayi a naata yiide jahannam ko ɗum faada joni noon ɓay tun ɗum ɗon waɗɗi joni kala ko heɓorta ɗum ɗo kala ko tawto ɗum ɗo wata heɓorade so wona nden ɗon hunde e biyen nden ɗon hunde wona waɗɗinde kadi jonna misal hiɗe naatugol aljanna maɗum naatugol yiite allahu dandu en naatugol aljanna yo allahu arsuku en naatugol aljanna on ko matum no waɗɗi masalan ɓenna en naatugol aljanna no waɗɗi en obligatoire ko ma naten ko aljanna joni noon a wata naatde aljanna a maayani andi maayi gongol waɗɗike kadi manda sen faami ɗum joni maayi gongo kañum kadi waɗɗike par ce que ko aljanna ko asli ko aljanna on waɗɗi en yo en naatu ay ko ara ko diina kan waɗɗi en yen janngo ɓay ɗum en famata diina kan en famani arabu haray ko ɗum si waɗi arabu on waɗɗi en kañum kadi sikki noon ɗo jo laaɓi poyi en faami na haray wiwɗen hon ɗum marifatullahi wa marifatu nabiyihi marifat dine l'islam bil adilla on tigi anda nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɗiɗo piiɗi ɓe yewɗo fof anda dina maɓɓe kan ko honɗum ɓe haɗi ko honɗum ɓe yamiri ko honɗum ɓe wi waɗen ko honɗum ɓe ni accen wakkiloɗen kala koɓe noddi en e muɗum jaɓen hara en sen daari deftere allahu nden
hare en ƴettali ko faala ɗen accen ko faala ɗen kon kadi ndaren ko welata en wo gollitire ko welata en wo wiyen en sani en gollitirta accen hollugo joyi meɗen sattere ɓernde accen hollugol allahu yorere gite accen hollugol mo bonere son bonere ñaa accen hollugol mo yorere ɓernde e wasere needi accen ɗin ɗon piiji moɗi ko wiyen ko en waɗu wakkilo ɗen waɗi wakkilo ɗen waɗi kala ko neraɗum noddeni muɗum dogen arini muɗum kala ko wi en woɗɗite dogen martitoɗen moƴƴa woto en yejjudu kala nemaji ko heɓuɗen ko joomi meɗen man dasta e goɗɗo e meɗen ha hande iyi ko wiyete ko mbunɗo neɗɗo mo yiyata hande ko on mi hawridiro e muɗum ka futuro mi mijiti fi ɗum moƴƴa mi daari o moƴƴa mi mijiti mi taski photo noon mi daari o min ono ko honno min mi daroto yeeso joomi an mi wulla e makko kan mina Allah waɗanam hunde kaari heno oɗo neɗɗo kanko hay guite o jogitaki man dasta eɗen taskari sifaji pi joomi meɗen o jaɓi guite oɗaɗen woɓɓe no nawni no waali ɗi hôpital ji no maapi no aani no jiɓi wo on ɗum waɗata enen hiɗen jinɗa ɗo tawa ɓen tolle wona ñawriɓe allahu wona waɗuɓe allahu goɗɗum ngo ko joomi meɗen an kadi wona a ƴettu goɗɗum jonnuɗa allahu ko allahu tun ƴetti ngal ɗo cellal jonnuma ƴetti ɗeɗo guite ma jonnuma ƴetti ɗeɗo doole ma ɗeɗo hakkille maɗa jonnuma a ƴettata ɗum rewra allahu modi e ƴetta ɗum no rewren joomi meɗen wakkilo ɗen waɗi ɗum ɗon wakkilo ɗen jaɓanen joomi meɗen subhanahu wa taala na e hare wakkilo en profita ɗon humpita en janngo ko lendi horugo e tenen jeɗen koko moƴƴi tenen e ala e honno e alkamsa lendi jeudi horugo ɗum koko moƴƴi neɗɗo waɗu ka gurdam makko ɗeɗo balɗe ɗiɗi balɗe hooreteɗe ko ta innu an ko waaji yani ko waajiɓe on honno e hato jinɗa wona raajiɓe on ani woɓɓe woola yoɓe hortuɓe ennamano menen ko waajiɓe on min yani ko ɗum ɗon kon ɗon maapini men wona raajiɓe yani wona ko hoorete ko yani ko menen ko suuma yo maapini men tawi noon sa tawi allahu suumayeje maɗa en haraɗe timma eɗen andi ko suumayeje ɗo ñamuɗe gila helli faɗen gila helli faɗen est ce que suumayeje ɗo woni darraɗe fof majje en hooride est ce que en timminino allahu wirino sen tawi joomi meɗen tawa ɗum ɗo timmaɗi ko ɗi nafilaji ɗo ƴettato fawana en ɗon kono sima ɗum hara en hayri hara wakkilo ne waɗen ɗum ɗo jikku meɗen ɓay en jangga woni gollitiren wakkilo ɗen waɗen ɗum ɗo ka gurdam meɗen wakkilo ɗen gila janggo waɗa ɗum ɗo ka gurdam meɗen ɓaɗoɗen allahu waɗen du'a ɓattoɗen mo waɗen bee enen e makko wallahi gurdam meɗen ɗan welay ɗan lewñay ɗan fotay se lanni ɗo ko neɗɗo goto kala andi ko cheikh uthaymin maki kon ɓe makay wonde al insanu huwa tabibu nafsihi bi mana neɗɗo on ko kanko woni honno docteur hoore makko mana ko kanko andi ko honto ko honɗum mo e muusude ko honɗum e ande wonde mo ko honɗum o bonni joomi meɗen sawi goɗa baddaɓe ɗiɗi yaaɗa gundoɗa ani allahu tuuba ruttoɗa torɗamo gila ɗo nattiri yeeso joomi mi hollatama ko wiyete kon yawre allahu mi hollatama ko wiyete kon angal andintanede miɗo dowama andinande moƴƴa mi dowama yettude moƴƴa mi hollatama sibano yaafonan joomi mi torike ma mi jeeɗima mi wattata sifa ɗum ɗon joomi wulla jeeƴama o accane wona ka rayje waɗen ko moƴƴi sono tuuben na haray aren mi anda tun miɗo mari landal ngal mi landuto bon mi ala landal ngal ɗo landal joni par ce que leeron yeehi pandi ɗen hattoɗo ɗo kono joni mi ala détail de pandi inchallah mi ala détail de pandi gasa détail ɗum ɗon mi addoyay semaine aroyo inchallah par ce que mi sikki tun niɓɓi pandi temdara leeron ɗo 23h31 mi sikki wona zone Europe on kamɓe ko 22h31
donc hara miɗo active le micro ji ɗin juste landagol avide moon ɗin sen continue e seeɗa il 30 minutes ka o mi raɓɓindino joni ko moni charhude kon par ce que charhu on tigi tigi ko on tigi raɓɓindinoto tun kon so min mi charhay kom falde charhude kon fof en charhay ɗo ha bimbi en charhay ɗo komi inni on kon karmokoɓe buyno windi charhugol deftere fi walta ko yimɓeɓe ɓe faama donc si tawi inni e naade ɗin no piiji fof subaka ko ɗo taga kañum hay joni miɗo landi si tawi en continue e charhu gongol seeɗa au moins 1 heure du temps ma 30 minutes kadi ka o en raɓɓini to fi 15 minutes hara en landi hara no faala aviji wona au moins 5 personnes ni na no windi Aminata 159 mi anda sa ɓe faala landade ka ko honno ko yowodir noon e ɗuma on so tawi ko yowodir fi avi maɓɓe on haɗa ɓe wawi landade ma ɗum haɗa ƴette woɓɓe goo ko yowodir fi sen continue e ka ko honno wa aleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh ok naam haray on jarama ko jasakillahu khayra woɓɓe no mari aji kañum kadi kala faala ɗo yewɗe mo wawi ɗum yewtude nan inchallah inama wa aleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh naam naam ok ok right ok jazakumullahu khair ok joni troisiéme personne on kadi ko homɓe wata en e yewtude ɗon seeɗa kañum kadi ara meɗen faala ɗo hoɓɓe sina en joguito ɗum ɗo tuma en joni ok joni jokken ɗum ɗo joni jokken ɓeɗo musidɓe ɗiɗo ko humpiten kon ɗo yimɓe ɓen yo désactive micro ji maɓɓe ɗi yaldi wa aleykum salam wa rahmatullah ok donc hara jamma désactive micro ji maɓɓe ɗi ƴandi fuɗɗude inchallah nani ɓeeɗo fof ko maki kon ɗo hara wawa yawde joni ayo ok ko yodi hadiɓe ɓe landari fi probléme réseau on normalement haray kon wawete wadde ɗon ça concerne kadi sakkitiɓe landade ɓen kañum kadi kono waten na landal aranal ngal yani hono wiyete nenami ata koɓe makono kon wonde par rapport ɓe manqui état seeɗa e fi a probléme réseau on e sakkitiɓe makoɗe ɓen kadi kañum kadi fii ko yowdir fiidero haɗi ko sawi waɓɓatu e audio on yaaha inchallah bisnillah mi nanmo yaha complet par ce que yahay o hanki mi lannanum wadde kono yahay inchallah o yahay bisnillah si ɗum ɗon feƴƴi haray honno wiyete mi tiwaɓe goo ko landi kadi moɗi joni nden raɓɓindinade joni inchallah mi développe e ɗum ɗon semaine aroyo dimanche aroyo en raɓɓindinoto ɗum ɗon seeɗa
raɓɓiɗi to ɗon tun seeɗa komi développé par ce que ɗum ɗo ko wonde ko tawata wona firugol ɗum feƴƴa ko firugol faama piiji buy vraiment ko tawata eɗe duwa faamude muɗum nam joni no eɗen yahude eɗen yahude karmo ko jongo maki hon ɗum ko al ilmu ko gandal ngal wo marifatullahi wa marifatu nabiyihi wa marifatu dini l'islami bil adillati yani ko andirgol islam on ɓawo andugol nelaɗo on nela annabajo makko on andirgol dina islamu kan wondude e dalil wondude e dalil bi mana ara kala ko watta ka dina hiɗa andi en ala nadde détail ji joni inchallah landal immal ngal ɓe maki hon ɗum ko wal amalu bihi ka kono arri athaniyatu al amalu bihi ay ɗimmal ngal ko gollitirgol ko andi kon bi mana gollitirgol ko jangi kon gollitirgol ko jangi kon ɗum woni très important très important kala ko goɗɗo jangi koyo gollitir hada huwa si a jangi ɗum gollitir ya akhi ma ya ukhti nam be maana ɓay a heeɓi gandal ngal en andi wonde ko piiji nayyi aran ɗum ko gandal ngal en andi ko gandal honɗum ko en andu allahu e nelaɗon e dina makko kan konko anduɗen ɗon kadi ko anduɗen kon e muɗum koyo en gollitir ko ɗum won haara ɗimmum ɗum andi woni ɗiɗi aran ɗum ko gandal ngal ɗimmum ɗum ko gollitirgol ngol tammum ɗum ko honɗum ko addawatu ilayhi bi maana ko noddugol faade e ɗum ɗon bi maana konko janguɗa ɗon gollitirɗa ɗon e biyen haray noddu e muɗum kadi ɗum ɗon détail ji boyi no aray ɗum konngudi molanaɗi hewde ko karmo koɓe eggi tan moƴƴa ko yowdiri fi janngugol hara gollitiraɗi ko fitna molanaɗo ko probléme molanaɗo se ndaari allahu wi wonde o ƴetti ka suratul jumaa aya numéro 5 o wi'i mathalu alladina hummilu tawrata thumma lam yahmiluha ka mathalu lhimari yahmilu asfara bi'sa mathalu lqawmi alladina kaddabu bi ayati llahi wallahu la yahdi lqawma zalimin allah ko wi'i ka mathali lhimari yani jannguɗo gollitirali mo wawi on babba ko tanagoy ko tana molanaɗo ibnu kathirin ɓe maaki karmo kojo molanaɗo tafsir ɓe maaki wonde o waye so daari fayda neɗɗo on ko hay babum kun no ɓuri mo babba ma no ɓuri mo fiyonu par ce que babba ma si mba rondi ke defte ɓe anda ko defte mba rondi wona bani adama donc kamɓe ɓe yehi ha ɓe wi wonde mo ɓuri han babba ma kadi donc janngugol hara gollitiraɗi ko tana moɗanaɗo janngol hara gollitiraɗi ko tana moɗanaɗo a andi wonde ɗa duwa accude waare ma nden a femmide ko tana andi wonde ɓe dowa fembude e honno gorko on tentinde joñƴi maɗa ɗin si a ronki tentinde tun ko tana en andi sonnaɓe wonde hiɓe duwa buumaɗe si a ronki buumaɗe ɗum ko tana en andi kala ko anduɗe hara ko dali laaɓuɗo pos dali laaɓuɗo pos karmo koɓe sunna ɓen ko wallini ko laaɓi poyi ko niɗo aɗa waɗirni andugol ɗum ɗo ronka wadde ko tana moɗana par ce que yi ko allah waɗi ko misal ɗo o ha mbabba o waɗi ko ɓuri kande kon kadi misal go gonɗum o wi ka suratul araf numéro 176 kono wi kanko allah subhanahu wa taala o wi walaw shi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al ardi wattaba hawa o wi honnum fa mathaluhu ka mathali lkalbi in tahmila alayhi yalhath aw tatruku yalhath ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ɗo ko misal bare o waɗi haray wakkiloɗen dey si en jangi ɗum gollitire hanki en jangi goɗɗum gasa ɗum no ɓayna dina en ala probléme kono hande ko jannguɗen ko on bimana change gurdam meɗen ɗam na haray wiɗen al amalu bihi addawa so feƴƴi al amalu bihi o gollitiri addawatu ilayhi yo noddu noon faade ko jangi kon e muɗum sa jangi haray koya noddu bi mana yamir yimɓe ɓen e muɗum yamir yimɓe ɓen e muɗum allah ko wi udu ila sabili rabbika bilhikmati walmawizati lhasana nokko wi waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhayri wa ya'muruna bilma'ruf wa yanhawna 'anil munkar
waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila sholiha. Aja dulu moja. Loko wi qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Yani undo nelarum maka bedo nelarum. Undo ko lawol angol ni. Min e kala jokkudo lanko dum do mi wadata. Yani ko noddugol mi wadata. Si Allah wi en jokku nelaɗon harayɓe duwa noddude. Ibnu Qayyim al-Jawziyya ɓe maaki ka deftere maɓɓe Fawaidul Fawaid kaɓe sharha toɗon oɗo aya qul hadihi sabili ad'u ila Allahi ala basirati ana wa man ittaba'ani on ɓe maaki innaka lan takuna muttabi'an linnabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ala al-haqiqa hatta tad'uwa ila ma da'a ilayhi. Ɓe maana a wonata neɗɗo tigi jokkuɗo nelaɗon hala ko jokkugo nelaɗon ko Allah wi koye jokku mo fodde a noddade e ko nelaɗon noddu kon e muɗum. Honɗo wonɗen wakkilo ɗen nodden se noddi kono ɓe wi lamdal naya ɓangal assobru ala al adha fi haray non de on lorrete moƴƴa ɗe gandi ko ɗum Allah wi ka suratul ma'arij fasbir sobran jamila. Ka suratul ahqaf numéro 35 Allah kono wi'i fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wa la tasta'jil lahum. Noko wi fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik. Enene la be fenni ma be hadi fenni himbe arabe ben goy. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik. Bima'ana be do kala ko be wolanta ma do hunde ko tawata hadi be wolana do himbe arabe ben. Ya fe seeɗa ɗo mi corrige ɗum ɗo tinna voilà. Nokkoɓe maki ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik ja'u bil bayyinati waz-zuburi wal kitabil munir. Suratul Fussilat. Ɓe maki wonde Allah wi wonde he kane nelaɗo ay hunde a wolata ɗo so wona hari yimɓe ɓe wolatama ɗo so wona hari yimɓe yani annabaɓe ɓen aduma ɗo wolanoma ɗum. Bimana sen jangiɗo en fuɗɗi gollitirde nane peji ɗin fof ko ɗum fedi a nanata ɗo so wona karmo koɓe meɗen feƴƴuɓe ɓe nanino ɗum a nana e peji ɗin ɗi foppo majji tan nelaɗo ko ɓe sosano koɓe maki kon ka deftere nde honno Sahih Muslim Sahih Tirmisi kamɓe kadi ɓe honno Sunan Tirmisi kamɓe kadi ɓe filli hadis on ka deftere maɓɓe ɓe maki bada al islamu ghariban wa sayakunu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Hadis marɗo nafoore moƴƴa heɗoɗen ɗum ɗo ferminen ɗum ɗo yewtere men nden hannde. Ɓe maaki bada al islam islamu fuɗɗorike ghariban hari himo o andaka yani ko kala ko waɗɗa himɓe ɓen anda ko kala ko wi goɗɗum nelaɗo maaki hunde kaari a nelaɗo ko ni wi'en hari min anda ɗum ɗo yani ko kala ko waɗɗa ko hori yimɓe ɓen anda woota ɓen islamu ko noon fuɗɗorno ɓe maaki on ni wa sayakunu ghariban kama bada kono noon hulɓini moƴƴa ko ɗum fewdiɗen ɗo ni hannde ɓen islamu o wonte kadi no wonirno noon karantla o wona neɗɗo islamu taw to andaka kadi si zamanu fokkiti lannude ko ɗon fewdiɗen hannde ko ɗum a woole ɗum ɓennama ko onon addi dina hesa kan a woole ɗum ko onon janngoye hesum a woole ɗum ko hanki fuɗɗiɗa janngude damal ɗum sakkagol ma a nanay peji ni a nanay ka feetuɗo a nanay ka yimowo a nanay ka bonɗo a nanay peji ɗi fof ko ɗum Allah wi ko fasbir sobran jamila koya muñño par ce que a nanay ɗi fof majji ko waɗi noon sahibul haq ko mardudun inda al awwam ɓe maana neɗɗo jogitiɗo gonga kan ko rutteteɗo e ɓen yimɓe ɓe tawata ɓe andama yani ɓe yimɓe ɓe tawata ɓe janga sa ɗum hiɗa jangi a rottata neɗɗo janguɗo few yani a aybintamo fes qimatul ulama yani ka kalma ko ɓe duwa wonde ɗon yimɓe ɓe duwa accude ɗum ɗon ko noon woni kadi sahibul bid'a ko mardudun kadi inda ahli sunnati wal jamaa bi maana jogitiɗo bid'a kadi ko nelaɗon shar'inani e biyen on ko rutteteɗo kadi ka himɓe sunna ɓen voilà donc haray mi résima noon joni ko janga kon ɗo e nder 1 minute ma 1 minute 30 ma 2 minutes
haray ɓe maaki honɗum ilam andu rahimakallahu yo allahu yurmema annahu ko woni yajibu alayna no waɗɗi en taallumu andinagol arba'i masaila lande nayi al ula landal aranal ngal al ilmu ko gandal ngal wa huwa ko honɗon ngal ɗo gandal ko marifatullahi ko andugol nelaɗo on wa marifatu nabiyihi wa marifatullahi andugol allahu on yaafe wa marifatu nabiyihi andugol annabajo makko on wa marifatu dinil islami andirgol dina islamu kam wondude e dalil ko ɗum ɗo woni gandal ngal ɓe maaki al amalu bihi hunde a thaniyatu landal ɗimmal ngal ma ɗum wiyen ɗimmal ngal ko al amalu bihi ko gollitirgol ko ko jangi kon al thalithatu landal tammal ngal adda'watu ilayhi ko noddugol faade e ko jangi kon arwabi'atu woni landal nayaɓal ngal ko assobru ala al ada fihi ko muññagol kadi lorraji ɗi neɗɗon heɓata ɗin e muɗum haray ko ɗe ɗo landi nayi woni ko karmo kojon faandi ɗo on sayi o addi dalil makko on andi karmo kojon ko nugo maaki ko marifatu dini islami bil adilla ko andirgo dina islam ka wondude dalil donc karmo kojon o addi dalil kisan o takkanen ɗon fi hollugol dalil makko faade ɗi konngudi makko ɗo ɗi makuji maɓɓe ɗo ɓe maaki wonde wal asri allah wonde o wondiri alansara on karmo koɓe ko yaari o wondiri zaman on konngudi molanaɗi no ari ɗum ɗo kadi kono tan on ɗo ala hen permettude en waɗa ɗum ɗo yeeso inchallah innal insana hara pellet neɗɗanke on la fi husrin o woni e nder perdi illa alladina so wona ɓen amanu gonɗinɓe wa amilu salihati e golle ɓe moƴƴi watawasow heɓe yamodira bil haqqi gonga watawasow heɓe yamodira bi sabri muñal haray ko ɗo won en hande inchallah tabaraka wa taala gasa noon darteɓe ɓe inna usaji ɗum no juuti ene ko darson waɗa no hande hi ko kañum waɗa sayɗa andi ko sayɗa fala heɓude résumé tun ko firta kon firongon tun aray haka fenga donc kala ɗum ɗon toon haray minen min famani darson fus maɗum min anda kon min fuɗɗitoto ɓe aɗum ɓe pousse vidéo haka fen ma ɓe heɗomo haka fen ɓe anda on say jaka hino ɗo résumé ko jangga kon na ok joni woɓɓe landoto kadi haray dartugol ngol ko hono dartugol ngol ko laaɓi ɗiɗi on tigui dartay heɗode moƴƴa ɗe on andina ɗimmo e moɗon ɓe ala ɓen ɗo on tigui dartay arande lawol ngol on darta ƴiyeɗen ɗum ɓe mana ilam andu rahimakallahu ya allahu yurmema o firanon so lanni law aranol ngol yimɓe ɓe désactive micro ji maɓɓe ni allahu moustaan na donc lawol aranol ngol ko firu taw ilam andu rahimakallahu ya allahu yurmema annahu ko woni yajibu alayna no waɗɗi e meɗen so lanni ɗum ɗon o adda noon ko o faami kon e ko o firi ɗo faamu on woni important moƴƴa dartugol ngol ko noon ko laaɓi ɗiɗi dartuɗa audio goo sa fala waɗa audio goto ɗiɗi kala sa waɗi audio goto ɗiɗi kala no moƴƴi adda ko dartuɗa kon ƴiyeɗen taw yani firta taw ɗum ɗon si ɗum ɗum feƴƴi noon hikka ɗum honɗum fira juste ya adda faamu maɗam joni noon ɗo misal faamu gasa woɓe ɓe no minen min wata addude komin faami daru vidéo ha ka fen kadi sa hewti ka fen tum a yiyamo ɗon ko honno goɗɗo addita ko faami ko mi joni noon ɗo misal raɓɓuɗo porte harami mi landama min addu komi faami ko addugo komi faami kon ɗo kalmo kojon ko maaki wonde haray no waɗɗi en andugol piiji nayyi piiji ɗi tawata bani adama so anda ɗin ɗon haray o heɓay dette si allahu yurma kam haray ko no karmo kojo mo wi ma ko ɓe maaki ko wonde haray ɗen duwa jangude sen jangi kadi haray hiɗen duwa gollitirde sen gollitiri kadi haray hiɗen duwa noddude faade e muɗum joni noon so noddi faade ɗum ɗon haray de en heɓay ayɓe haray ɗon si hewti ɗum ko honɗum waɗeten koye muñño kadi e fiiɗen lofaade ko heɓeten ɗon e muɗum ino ɗo no raɓɓiɗi pot min ara haray ko ɗum ɗo tum addoton kono so heɓi ɗum ɗo gasi holas
haray wama kana fi min sawabin fa min Allah wahda wama kana fi min khata'in fa minni wa min asyaitan wallahu rasuluhu min bara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam haray dari ke ɗon hande mi anda so no woodi marɓe landal ɗo ko landoto soma ɗum hara hatten ɗo jamaje ronki kof. Wa alaikum assalam. Honno mi famal on famal honno. Ok, normalement honno Muhammad mi waɗay audio on sa yahay inchallah non ko hunde aranere par ce que haysi mi addi ɗum gasa o mantotako audio mi naɓaya mo on sa biidnillah mi dasi monte mo kikiɗe ɗo ma janggo mi anda taw ɓay hay oya hanki mi montani mo taw saabu alhamdulillah. Donc monte audio on say mi addana e biidnillah nani ko yondiri fi ɗum ɗon on. Naam. Waalaikum salam warahmatullah. Ɗo haray ko waɗi kon koyen no fi meɗen fof meɗen ɓe wakkilo heɓen deftere nden ko deftere nde tawata nde honno wiyete nde woodi ko wiyete mashhur be maana hinde anda moƴƴa usulu thalatha fayda kala makka ɗon waya ɗon on heɓay nde ma ɗum woɓɓe wiyande matnu din woɓɓe ko noon andiri nde matnu din lagini ka meɗen fayda ko noon nde andira matnu din nde heewi moƴƴa. Donc haray ɗum ɗon ɗo wawi heɓude ɗum hay kikiɗo ma janggo bimbi law bi idnillah so dawi ka marché on heɓay mi anda hay honto won ɗon koy. Donc normalement so yi ka bibliothèque ɗi on heɓay nde inchallah. Donc en attendant no gasa mi naam. Ok, mi naɓanay on photo on ko ɗon non ɗelan andi non lan par ce que ɗon ni ha mi anda ko hombo ay si mi andi wonɗo kaɗo ko anditino lan on say. Ok ok mi andi on joni ok mi naɓana inchallah nan no photo mayɗo mi jogitaki goɗɗo lan noki lan ɗum jogitaki mi deftere nde usulu thalatha mi jogitaki min ko sharh on mi jogiti yani ko ka explique yanña ɗon ko ɗen deftere ɓuuri jogitade matnu on kayre tun kadi winda ɗon mi jogitaki oyi. Donc lawi noon windande inde nden ka arabu so hewti ka maktabaji ɗum kamɓe ɓe janggay ɗum no tuɓe anda kisan ko nde ɗo fanda ɓe jonnano kisan mi windana inchallah tabaraka wa taala. Wa alaikum assalam. Waalaikum salam warahmatullah. Naam. Ok. Gasa mi fama landangal moƴƴa. Sharhu on yani ko deftere ko ko fina ɗo fala ɗum ka ko sharhu on fala ɗum. Naam. Ok. Ɗo joni mi wori ko mi andita en ɗo taw tinna no gasa en sendindiral ɗum ɗon deftere nden kayre tum onan mi sifanoy noon nen haader nane min mi jogitaki deftere nden ɓe maana kayre tum on kandi windano kayre tum mi jogitaki kono noon sharhu mayre on haray ko noon sharhu taw boye meɗen haray anda sharhu on ko honno ko kadi explique aɗo yanña ɗuɗɗina ko ɗum ɗo wiyete sharhu. Joni no landal moɗon ngal ko sharhu on faani ɗon ka ko matnu on kayre tum on ka ko ɗiɗi kala. Ok ɗo ni min kami on ɗo no mi janniron ɗo ni ko sharhuji defte ko mi jangi kon fof fayda mi on ƴettude mi jonna on yani mi jogitaki defte wigol ko nde ɗo mi ƴetti ɗo mi fonti mi jonni on ko tawde noon haray mi daari nde ɗo deftere mi andi ko ɗum oɗo kalmo koso sharhi
dari oɗo karmo kojo miɗo andi ko ɗum sharhi mi daari oɗo karmo kojo donc ko sharhuji ɓeyɗo fof muɗum mi ƴettirta nokku kala komi faata mi andi hara inchallah ma mi andi ɗi wawa yaadude ko yewtere men ndin mi addanayi oyi donc sharhuji buy no waɗa fi muɗum donc so tawi ɗum faala exemple sharhu goto haray mi recommandé on sharhu cheikh fawsani o sharhu mo weeli janngude moƴƴa mo weeli faamude fota kadi sharhu la baɗo machallah hara ko no wawa tan conseil ko sharhu li cheikh fawsan anda si tawi no jaabi landal moɗon ngal aw wa aleykum salam wa rahmatullah wa barakatu naam exactly nde heɓa ka play store kala exactly donc heɗitiɓe kala ɓayde heɓde ka play store wona usul tara ton heɓo ka play store kono wakkiloɗen no heɗitiɓe ɓen a wi en hande ɗum en télécharge en janggi kono soɗen defte ɗe joguitoɗen kaydi mayre on yani papier mayre on waaleykum salam ok landal mo ngal no wawa landal ɓeyanidiraɓe meɗen nanen sikki ko aissatou diallo inde mabɓe nden ɓe maki wonde haray ɓe faalete charhu mum woni charhude on min ko ɗum noon landal mo ngal ono kad ne ok ok ɗo probléme ko honto ko piiji ɗiɗi hunde aranere nden ko hon ɗum wonɓe ɓe fuɗɗade janngugol ngol normalement ɓe besoinaki charhu taw ɓe ande ƴiye ɗen taw ƴiyal gotal kala ko honɗum firi non si ɓe aroya charhu on ko wiyete charhu koko yaaji bi mana karmo koɓen ko windata kon ɓe yanña ɓe jonna détail ji molana détail ji boyi ko ɗum ɗo wiyete charh donc normalement ko wodi janggu matnu on ta ko wiyete matnu bi mana ko defte nden kayre tum o janga ɗum noon taw o wawa ƴiye ɗen s'il faut o hunjonde o faama yan ƴiye ɗen taw basique on o faama o naata noon on sayi e konngudi karmo koɓe ɓen gonno sengo ko ɗum ɗo haray kon ɗo wase mi mari na joni so tawi on di masala no faala tun charhu mo waɗi tora on di raƴite charhu cheikh fawsani on ara masalan sen fini ɗo joni ilam rahimakallahu wona yel ko jangguɗen kon on di no gasa so heeɓi français mayre on ma charhu hara ko ka français ma english c'est le langue moti faala o on di yahay jangga ɗum on so faama e piiji boyi e muɗum o faama e piiji boyi e muɗum kono noon komin no ko nani charhu mimmon wadde on na charhu goto mi jogiti on andi no wawi sen wayi no wawi sen wi culture ali neɗɗo mo tawata wiye mo mari culture andi wona sen go woto o ƴettata yani mi faami sikki o yi idée ko on faami idée o wona nokku goto mo ƴettata o ƴettiray cenɗe ɗe wandiri buy o ƴettiray deftere kaarire o ƴettiray kaarire o ƴettiray kaarire o ƴettiray kaarire kono donc wona charhu goto ɗo mi jonni on ko charhuji defte buyɗe mi jangi ko ɗum mi ƴetti mi weeɓi tani on ɗo manda si faami ke joni hara mi ala gollitide charhu spécialement charhu mo tawata ko on mi fonti oy mi fonta deftere mi fonta deftere donc mi ala defte ɗo ko tawata miɗo fonti miɗo wadde ni miɗo janggude defte noon no ɗo defte ɗo mi ala ɗum fonta defte ɗo joni mi faala mi janga kono mi fonta ɗo ni min deftere na exactly on waɗiray noon inchallah c'est ko pays francophone won ɗo ma anglophone on ƴetta wona charhu wona cheikh fawsani on gasa on heɓan anglais ɗo welane on fi moƴƴa yani on faamay ko yaaji e muɗum on faamay moƴƴa noon charhu on tiɗi tawi o heɓay langue goo no moƴƴi janngugol ngol ara on falte to piiji buy inchallah
on ƴette no Cheikh Fawzan waɗi on ɗum mo wiɗi janngude seeɗa. nam mi annda si tawi woɓɓe no mbaɗa landa si ma ɗum ŋacciren noon ok sikkimɓe ɓe ngara ala landal joni haray hiɗen hattude ɗo inchallahu tabaraka wa taala haray allahu waɗu en alladina yattabi'una alqawla fayattabi'una ahsana maɗum fayattabi'una al ahsana. allah waɗu en ɓe yimɓe ɓe tawata ɓe heɗoto e nder konko ɓe heeɗi ɗon ɓe ƴetta ko moƴƴi kon e muɗum ɓe gollitira. allahu dandu en ɓe yimɓe nafiqiɓe ɓe allahu wi'i wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju min indika qalu lilladhina utul ilma madha qala anifa. bi maana ko neɓa yewtede ɗo sayi kaɓe wona janguede ha hakkille mabɓe ala kona janguede kon ɓe miijo piiji ko tuma lanna janguede wo ɓe yalta on taw hunde ɓe maritaki on saɓe daroɗa ɓe lamdo ene usaji nde ko hundu mako no nani yallahu dandu en gongo sifa ɓen no yimɓe ƴetten tan jooɗoɗen janggen dina joyi meɗen kam waɗen pe hakkude meɗen e allahu fiyo ngu tan waɗan en pe kañum kadi kono ko neɓuɗen heɓude ko heɓuɗen wokka hoore leydi ɗo si ala ko wiyete kon dina en heɓali fus hunde hara e heɓali si ala ko wiyete kon dina. hanki mi jonni noon exemple ka Steve Jobs minni wonde ɓe déclare noon mo mari cancer ɓeyni mo mayanda 9 mois mi wanno qissa makko hanki seeɗa mi yerno fi makko de seeɗa e Steve Jobs kaw hewdi kaw feƴƴinta kaw mayata ɗon kaw waali ka danki mayde makko konngudi makko ne hiɗi yurmi o yewti konngudi juutuɗi no jeeya konngol makko o wi'i o inni vraiment ka gurna makko hari mo falano ko wiyete ko jawle himo wakkili himo yango himo golla ko wakkilinoɗo moƴƴa ko wiyete ko gollugol affaire informatique on par ce que ko kanko créé ko wiyete Apple o iPhone mo joguiti ɗon fof ko kanko jogui ɗum ka hoore makko yalti ko hoore makko ɗum yalti. donc kawo fokkitata mayde kawo waali ɗon yewtereji buyi o yewti ɗon no jeeya e muɗum ko tawta no intérêt islam ko tawta ko meɗɗana en ɗo no jeeya e muɗum ko honnum o wi ka pay ko yagal makko ma ka jeunesse yagal makko hari mo ɗaɓɓude mbuuɗi imo wakkilade moƴƴe mo wadde ko watte kon fof o wakkili ha ɗiɗo mbuuɗi heeɓi finalement joni haade wonanimo habitude yani woni hunde nde o wooti joni ko luxe joni trésor mo wowti kono o wonir ha o maayi on kono ɗum ka gurdam an mi heɓno mbuuɗi buyi kono mi heɓal ko wiyete ko bonere moƴƴa mi heɓal ko wiyete kon ɓurtu ɓerde fota mi wolani en jawle ɗe nafata en fusi en ala dina jawle ɗe nafata en fus e wondi e naafigi yagal hino ko konngol oɗo kefer hoto ko mayani o inni après tout so itti jawdi ɗon kono franchement so mi yiiti ko heɓa bonere boy ka gurdam makko ɓerde makko ne hara ɓurta ɗo ɗon hari mo marno jawle moƴƴa ko neɗɗo cultivé no fota ɗon donc haray wakkilo ɗe waɗen pe enen e joomi meɗen taw basique piiji ɗin ɗon waɗen pe enen e joomi meɗen wakkilo ɗen so tawi zoom no woodi connecte ɗen law inchallahu tabaraka wa taala wakkilo ɗen kadi ɓayen yewti fi objectif ɗin hanki mi yejjiɗi bon mi yejjita ko tawde mi ɓal feere addangol vidéo mum taw déjà wawano ko enregistrade ko waɗi on tout simple si mi wawa en addande kono no gasa mi waɗay comment je dire ça mi waɗay ɗuma mi winday yani no jangirte ni ka zoom mi winda mi expliquate o yani étape ji ɗi fof kono waɗi toon objectif ili fi on wawa on sa respecté par ce que no gasa hanki woɓɓe moɗo windama ma woɓɓe moɗo hara he tawano kam on di wakkil waɗa objectif makko on ɗo e samedi oya hewtude inchallah haray profité ɗon kadi e andingol jamaji ɗin haray iɗen hattojini yimɓe boyi ka ɓundu dina ko janga tawhid ɗen hattojini e wallitagol dina allahu kam naadugol goɗɗo nder ɗon ko wallitagol dina joomi meɗen kam wonɗen e wadde o accitirta en ɗum ɗon ni ɗum joomi meɗen ɓantay fi meɗen si en wallitigi dina makko kam o wallitoto en kala ko nanguɗen newoto si en wallitigi dina makko kam
donc te e ronko ƴettugol ɗo haysko 10 minutes yaha ka wat ka télégramme rajutañ ɓe ka ɓundu dina yeloɗa waɗa du'a haraɗa maapiɗa ani est ce que taw oɗo tawtay s'il faut ƴetta déplace oɗa hakke ma wannama audio ji weltinama yani commen kam moƴƴa yo aro janga dimanche kala ma samedi kala ɗum ɗo no woodi si fondama video ji ko waɗa ko fof jonnamona kono connector ɗum ɗon fof ettoɗa tun yo tawi ko ɗum wonɗa ɗaɓɓude ko baraji ko fi yo feewu acca ko wiyete ko sadaka jariya ko fi yo allahu ɓante sabu ɗum ɗon ko moƴƴina alhaaliji maɗi sabu ɗum ara yiɗe daraɗo ɗon yewtere allah lannude to yewtuɗo hay min wi joni haray kala komi yewti ɗo so tawi moƴƴere no toon haray ko joomi a woni parcipilan ɗum ɗon wona wakkilaren hay seeɗa ko allah to woni ko newnallan ɗum ɗon so tawi noon faljere no toon haray pellet ɗum no koye amin iwri cheytan woni sabu muɗum haray allahu e nela ɗum woyti ɗum ɗon. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Haray samedi dimanche wota e yejjitu communauté meɗen ono ɗo woɓɓe no leewi juuɗe ɗo mi annda ɗum so tawi ɓe faala yewtude goɗɗum no windi mariama ɓundu dina 20 maɓe falduɓe toni kon ino mi famali. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne question. Ko samedi dimanche hande o fiina mi tanƴini tun koye samedi o daftete way mi tanƴini mi yerɗe on sa e dartinaɓe ɓe min confirme mi adda audio on sa fi muɗum ko normalement mi tanƴini koye samedi o min yewtuno. Assalamu aleykum. Yaafe seeɗa o téléphone ɗo manda ponno wonmo wadde ɗo ni voilà donc aray ɗum ɗo en aroye fi muɗum normalement joguitoɗen pour l' instant ko samedi si changement waɗi yewtere nde nde feƴƴe kay groupe aji meɗen inchallahu tabaraka wa taala. Naam. ok joni haray nde torono allahu rabbal alamin goto kala e meɗen allahu hokku on tigui woni jemma ɓurɗo moƴƴude e jemmaji ko janguden kon yo allahu nafiren ɗum ɗon waɗa barke ko on ɗen e jangude kon o tabintina en kadi e jangu konngol a nayi en fuɗɗo tun acciten nayo taw ɗo ni en mbuɓɓodira e ka zoom ɗo nayo taw e mbuɓɓodira e ka zoom ga ni e nder yontere tun tawa joni en ala e mbuɓɓodirde a yiyata hay janggayɓe ɓen on say wadde ƴetti décision ferme wonde e ɗum ɗon ko waɗi noon ko tabituɓe ɓe janngugol ko ɓen tun heɓata wakkilo ɗen tabiten